Zenabu Abudu wo free ntado ade na sembe dae na nasem nyina ne se woni okunu ena na ewo ho be ma na frim na abusua no ebo no beyie se ekunu no a wafrim no wo no wono mu nte ase de edi kan wono be hwemu de etoso ekwan efa so esie wokunu eye ne ade nyina no wante ho hwe wankobi ma se yi de asie ne se enkoda ewo woni be ma ne ntem ne bra woni na bre nyina no ye je e de free ne nsem ye ba modi kwa ahoma no so ye ne eye papa kuma ekokasai nanka ye pejalete se waka sa story no ene abusua ne nyina ba fie ha wo mo ba no we omo de taxi ma be no mo de bae oba ne nso aba ma me ma na kwa aba na misanse ko mo obo ye no wo ho abusua wo be bo no sa ana Zenabu etese bibia e boko ene de obesirisu ye ade mama we say mama nyanya me a wo be ye sa ma sori kwa kofi aja ana de ohana be boy nkomo na me ma osima kakra but wasam no to fansan makabusua ho pacho de na masine kwanya manya okay pacho na me mu di nkomo kakra pacho na asem ba ko de bibintimi to nchen pacho na me kunu bom store se ni kunu wuye ma me yakuna apenjusi manko nti wo sa me chire de nti a kuna na manko ya na sem su manko nti pacho ma me chire mu kakra wo ba chire mu na ebia na ne ya fe kwa no bidi ni TV ato adom TV wo hwe wonim wodra wonim asem kra wo de baaye enti de wo de baaye no wo ne tofa kakra bia na wo fe gese wo chire mu akire maka wo mama kwa abusua no pacho ma temeda ase pacho ma san baaye ne se me kuna firi ye di kan abusafo na hwe nkula no ana me kunu so ko bo obesia aso abusafo so omuntua afenso da me kunu wuye ma abusafo ka so nko mo ya akọ obla mom ko abusafo nyi no mo kon se wo me kunu wudo mo ntia se o mbehwehwem omo ntiase e ma omo mo kon nti e ba sa mbe papa no aba mi kunu aba no o ma mbese obi a dem tem na so se e da se yi mi kunu na yesie na di 1 week e ba sa mbom da ama ne mbam se omo ntimi nko bi do nko omo mo kon to mo nko a me de me pempa aka ho omo no mo ko e ko duru ho e ko tena ase e ko ba ko pe abusafo de omo tem ba bi e fa mo fra mi asa ka me de mo yi mi si nchen na me kwam ne dem no nko etete baby ehifo na yi wusi nchen fi se na no wo kan se ebra wo kunu wo hospital ho no mo no wo ba fia ba fa ne ne ma na e frɛ wo se wo frim da bi ani e frɛ wo se wo ba e frɛ wo se ye sebra kura ho etisi ye sebra de a wo ko ye ne ehifo na yi wusi nchen me pa cha frɛ me se me mra no se na ka mechire mu ase minya abote no okay wo de che mo e bo nko mo ne nche me pa cha me che de me kan mu to aso ba bia wadru na to aso nto ho na ka se me mra kura no na o se yes na se ho na se me mla to papa yin o mfa panzo me be afem se me mla kura o me so no ma me mda ne ko se mu ni ho me bla panyin so me kunu fi ko gi ti na papa me mbra mane na me nko na papa se me ntwen na mbla mfi gi mbla nsa ansa ma kone die na pa me fi kura se ba ya ya fe se me mbla me ko munya wota mbla me mbla na ade nche no mko yi kura ho nko che busuafo no na o mu tuntu yi ansa ma ko ndo mko aye no anom na busuafo nko kun ye busuafo ne me bla nko se wu a mi kunu wu na jere tene kan me de o se kun mi kunu wu do chase obehwehwem nte ma mbla ne kun no bu ansa ah na kun be na ne me kunu e o nua nko ye no uro fia na nya no o bu betanse kan o no bia no kan se me de mi da ko yesi uro fia nte mo kun no be wa manzo we sa de a nte o mbe yi papa na to mnya yi papa mba o shem 2 weeks to mbe yi no na me kai mda me kun so mu nko o ma mbe sie ndo mu nko ko no ko mu nko na me pe nipa e ko kura ho te kwa mdi 1 week wie no o mu si no ye de sa bae etu ko ye nkonwa be na busua ne wusi ye ya ma wa kwa ba so wo na wo ye kunafo ya obi anya wo fel so me pa so de bi am makwa aba obi am makwa aba na me man ti se ni mabusu nipa aka me nko ye no te hu se me be fa me ma miensa no o ka busua mo nko tena ba bi busua wo ba me de me tena nchen me ne ye fo bi tena nchen no mo abusafo no mom ni me kura abusafo ne me man de mom me fa nko kan wo tena ase na me mom de me de me tinchen ajam so man kan hwe na me adom nsia boy na msa fa moto me ma me ne sa ko ntado on tim kwa mbla se me pa cha me cha sen kaka mbla se na me kru bai me kru na wa kru ase e me kaka me kru su sa na me ko to je ta nse papa me kru so na su minim de ha no me so ebusa no ma me de ha no
Tell them be busa. Abre na ukunu nwuye. E ba tell them no nwu no tia say. Me ka ba. Ana de na asie nti a wo ne ukunu wo ho no osu sesai. E ba tell us me gwa den ha na wonka. Sane say ho kire me mu na me nti ase. Ba na me che say de mo say wo no wo osu. Wo ya lo si da bi de na ha wo si bibi an ha. Anajo ana awia ana fa nyina anadu nyina. Eti no anse nisuo na na so osu buebuebu. E ba say osu pa na tale ka chen ni super urade. Nti e me hu bo me nkobọ je ta ma so me busa me kun se de be ne ha no. Ebi o ti ase me on kan kire me. Ti je ta me busa no. Ma nte hwe na msa afre makum ase o. Se na ekoso obla. Na mbusa obla se de ne ha no. Okuru na ma ne hwewa na. O me pa so de bi nyesa. Na se be ma de obesu pa na esa de na. Nti me musa no. Da bi tobo. Me se be ma besu a na ye ida se de wa chewo se wa ye bibi ana so sa ya se koma de ma ebugu no. Ama me pa so nyesa. Na de ma no. Ba sha nyesa. Ade do wa se mpacho ane mai. Ese pa chenti sa. No masaka. Chenti sa badam. Yenko ye ni me. Te fe makum ai. Na kuma mso ombla. Na black achem se makum ai ba. Na de ha no beka. Mso mtwe makum ai sa makum ane mba. Na se me ko busu afọ amanye. Na odi ekono mabusa mkusa de na ha no nti a wo yesa. Ti ko bombla ma se o mini ku no suon no so mbusa wonka. Me de tojere ta ma twe. Mo fe ku musa se de ha. Ti me bla mfe no ne bla ba ko na bae. Ngwa se oh we this suon na wusu. Na de be na how enti an wela ban na de o kan na kro usu no se ampa osu ampa de ne how ono ka che abusafo ni me bla ne be adagati esofo ezeki ayi ya togwe o se o de me ekoye na ade ekọ bo afre ma na bosom na de we na ayi na so abusu samate de mi kuna ka mama nyem na ono aka o se dey o so de me ko bo afre ma na bosom na de na anye ye ni suon wo su wadu ko ba fore se wata mu anajo wada she kire pa ya na o yo dey me pa so mama ande mi ntimi nkire ani suon wo su na wadu ko ba fore de se nke enye su asem o se ade na se anye yi ade na se kokokun me pa shanti ade na se ku ko de se me pa so fe no kofi manu ante ade na se ade na anye yi na nti sa na nka ba papa m no tinya me nya obo waka sa na kwan pa se me bla ni pa do me bla ho me bla mienu maame be ya togwe ya odagati isofo ezek boy bi so ye kura ni tefe ni kofi omu nyina wo ho ati asem we bi na okobo be ma na busu ama na se mo de she kofi manu nko kokumi o wadu mi ko jiska do pa shan ba mama kuma papa wo de no kura de ma mo na mane na me ni na kuma de obo na mane kuma me mai ba ni tu so be so nyam we kan kura ono de si nyina wonim ni tu ni atro o se de mba me ye nu firi mo yen to je na ma wo ye no firi pa se de ndan film se me na asade no me fe se aka ma obi ate na ka bom chance oh mo hwe nkwa na nukun dika oh maame ya pa se betua etu susu se de ne kumu sa de na te fa na so me pa so sa no ana me beta maamo ho no na o kan o se ne sa de wo kosirim akoye sa de na ba na wo ba na wo fa se no kosirim no nto ba no se o ma ka che wo fa se ade nkwa ma koye awi o nti me le sabla na wo fa ka se me nsanko na me sa akoye me sa me ko Friday ade be che bana ma adamu asidan ka urade say me manwu a meti ase asidan ka ura Yesu amen na de chie me kunto me twa to dam se papa me na de party fidie mu na de fi ha de me ntan me na ha be mu me ko na me kra hia me bo enti o ka kire so o kosire makoye ade na o de koye na anye ye no akose o ko ye ni ye se na enya me hwibiem okay ana okoba ye na abusuafo onim sa asem no mo sa ka kire o se papa ya awie di asan bra me pa so me sa ko ana wokoda ne nchen ma de echen 4 days e wo sire ma na kuma se kula na agura na se wa sa okosire mba ye sa bre no ba woni ni nya na mu kita ho de me pa san wo na onim se mu ada ho akosa na bibia bibia enti ye de na fe ade echen ye ma ka se o ntra obi se tam so da mama de mu na adwo ntimi nka because no what me dawo sa mo sa ade no odi wabo kala sei wabo de ade odi ntuma bon sei asa ntuma odi abo se wabo ne kala wabo ne sei kala ya de ade kola ntuma okay ntuma ya de e pa na sidi e bon na ha oba na ba ma me pa so oba me pa so na bon ntimi ensa to ba okuta aba me bia na me pa so de okay obo nti se no okula ayi bankuta no okula aba no so obekume me ma so odi ndo obekume tama timi Jesus no na me ti mani timi na me hwe papa no na me ti papa me fre na wonje so ti de me hu ya no asa de nipa
me who do make asa or charm you say asa ne ho wo su bi say no yes saying what da ho and asa nipa me who say campo asa ne ho wo su ana say na say maame na uti wani say maame rani mu ana say maame me pa so da inde me maame me gi ade no e de ball no e mani pia bon e woda ye ne mu wo ye den gi ade no me tia mu Jesus na me so ha na me gi agura fi nsem na me de ball no okay na me asa me wall no say na wo pia bonten okay me hu na me dim kan na ho de woda ye mu mama e rade adom ma ho de te ba sa no te me kwatena me sa ko nta de to so mien kan mabusu afo ka sa da no today mo ha na me kumba say me ntumi ntina o de me huna no odin me da me na me sa de a enne ejere te beji ma wale na ya togwe na beji ma wale ma o nti dia ba ma ya togwe na ejere te hu se de ade na o ba kan e se nso ato o ntumi nna nto be se ofure kwa na se na me se na me ka se me da ma te mbo ma le china semti na o fa ya togwe mu na mane na to nka se sa de a me nua de o kan nya che nya se po ai bla ka che me enne me da ho nde beji me da ne dem na pese be ya obenante ya obenya nkwa eti saadie ya be me ni wo ye nyina na busua nim me pa san busu ti e na me nim se onima se wonim se no mu nima den na owu ye no achi no ye bebo owu be ye se wo nim pa me ntwa papa die me pa so ndie me de mambo amane de mambo opa amane eti hwane na nim je me ku me ba amane na me be mami nya bo amane jelete e bona amane ba pa ne ma me de won obeche won de no kra ba mambo amane ba me na me kuma papa kuma no okay ne bona manye okay no ka shem sa ne bla ndo betumi aye papa kuma ka shem sa o de ka go no amla no papa yo ba woni masem mu hwe papa ba papa o ka se o betumi aye papa kuma me ntwa to le madam ka o ba ya nka mepe papa kuma jitum se ni ya no o fi na no betumi aye papa shan ka shem sa mo pa mo friend se mbusa no okay se wo how parent e ma o ba ha no e ye den na me nko papa shan me ha ne se e ba sa no sa busua no apome o ma jetu o m ka asem na makum ba yi me bla am ko a jelete no nkun se wo wundo mo nti ase o ba hwie mu no nti ma na wo ye sure se de wo so na wo hu da ya ba so no obi abokola no touch bon mo ma so no ko be nkuta ni dia se de na ye se ne bon mo so so e bom se bom e bon ni tinim se abubo ni tinim o ko be nkuta ni de ba so poliba ani poliba na wakono waje eno ko ni da ya wo so yi acho bi so na bebre ma me foforo Pacho bi won so ameda ho won se be ma na o hye nkamufu atare tuntum bi tinda meda ho amon se na onante na obetena ba bia meda te basa na mintima chime aminti che meje mu hwie nyeye obetena wa wote won so de oten ba bi ni tin ba bi na mintima chime ti bia me yesa na ruade adom me ma bi di ho abebo me se ni matima chimeni mama ache mintu nka ni na we sure se na odigi me yansan wada ai pa so ndi me pa ame yale me fon papa na nka se bia yesim bo na nyame se na de na efutia nti mi na mi nim sa ba mi kun be ka na se aha se no ne ade ha me na wonyi ni se won so ba sa na bia won so fa ba bi se wo ko ehwehwe ma na bi anko ba bia wo de a na erade okay e bia na ko se ne abusua ne nka pa so de mpesa mo na abusuafo ne kan se me sere omu gesi omu nya omu nim papa wo menim ho hwe nti me sonze omu anim dia pa ne ye na me so ka nya me pese ka me betena ha ka e ma obi ate so de ka me ko to asame mani fe omda ne nka o mamba komatifo o mama o hena ni o mamba nti ade ha me ase me kuma na tuoi mama me kuma 4 years me be atimpo o kuma ha de sai e ba che fe na abena abena na ho ye aduma woni aba ma ko fi menu na ko do obi be ko ji sikadru anyi mamba cho na eka so bo wa mane me wo ho na afre me ana so akompae be wo baabi na sofo ne se me bra e de wo ko ji sikadru asama ka tete me ka onya o ko asole o sese se wo ko dipa nti ka onya nkopon so ne kora na dipa ni de wo de mpapa den o ka kire me se wa na afre me o ka kire me so kompae be sofo bi na afre o ka kire se me bra de wo ko ji sikadru Zinabu ana o ka kire me ana me so me ka kire se ene sa dia me so me den metu ho ana mo me so me ye den me kompae be no bi nti de besi bia me frɛ wa ka kire eti wan kasa ye wunia be man ne kan ye me de wan kasa me yin na kra wo kasa me bra na bia na no ka kire no me ba Zinabu wa kuma kasa wo se wo ko mpa bo be ya sa madam man kompae bo
Yeah, somehow catch it. Somehow catch it. So compare. But some can compare. So be. As me brad do ko just schedule. Ana me send your sadia. Ana me come so for me frame me so for born money. Ana was me frame me bra no. Na me fra won ka ho na nyina yenye den. Ye mbra no ho. Ye fra wa me bra na ne ba de odi we achi bai wa ama. But Satan me near bra. Ye fra wo so sa wa ama. Me fra ma wo jitu sa obeba wo. Afre da ne du ha me bra na ne ba fra kura na ba bedu. Se yen ko sofo no ba wo de wa ama. Zinabu. Nti aba ka me bra ka se yen tu ana monko ha wo nko. Obi a wo aka se wo akọ ba be wo sofo sise no. Dabi ma clear dey we. Ebi se ye ko ye ka se bra ne nko ba bia wo ma me bra wo ba wo ma. Yeah, madam. Me go man sekura ho da be conference on bla no. Me sekura. Me ba ho. Me ba kura so agbo na mane se Kofi. Asema waka nye nkwala asema. Asema mo odu. Me ntwa to we de asema kwa ba na de o kan to ma asema wo kan. Ayo. Se Kofi manu atu nanum tuo so an wo su ni nyina ne se wo de wo koye bibi na anye yi. Wo ye de ebo na me ba se wo su nu. Na nka so me wa ma me kom blam ho no be kan ye. De no kan de gato ho. So for Ezekiel ya to go home. Nti mo fra mo so mo asam me ni ato nya. Kire se wo kuma idie no. Kwa ben na afa so a wo bo na mane. Papa mi kun ka wie na me bo na mane. Se ni se na obla akoye. Nti me bo amane. O kan se ko ka me kompai ba. Ma bo a. O wa na bi wa no ka che mo so wa kompai ba so fo se. Eti mummy ye no wa na ka no kure mama. Me ntimi twantoro Nyankopon anem da. Asama makuma ka kire me no. Me makuma busa na obeka me ne ntem te se. Efira yie na wo ka se. Efira yie na abusuafo yi ne totwene. Abusuafo be na yi totwene da be na me mfira wo. Okura wo frɛ me mankola no kura different. O man kura frɛ me. Na de be ntina abeka se. What nti na omo ko ba bi ma me se empredo do yin na mo ye se mbetu na mo. Empredo so man frem ba bia. O man frem ba bia me bra ye frɛ ne two times sama ne bra e bai. Me bra no bai wa ba ko. Wona ne ba we do we chikofiketua e ne bai. Ye bai wa ma ana me ne nyina akọ so ye sofo ho no. Eti mo ko sofo no kan say. Me ko sofo no de wan ka sikaduru bi asame. Efi sesa de ne siye me ntu anammo mo bi nkan sikaduru asam wo enkyere me da. Na uni ampase no wosu. Oh, one na ka me de me nkohu se. Ba so da be se me twa tro a. Chama ye mic ni. Da ne hwe wan ma me na me sa wase wona na no papa. Etsa o papa no me boa. No skapa na dan wani mhwe sei kapere aha no skapa na pacho da bi kwadwuma na no ye kwadwuma na wo ye okay na osu asa de wo ma me ka se no osu e ma o kan se nkodo ma me kwaji sikaduro okay mama me ka kire me say mpapa swale ya ede wonti no ma bi a wo ye ne e wo dem ya be mic no I say wonti no ma bi a ede mpapa ya ase enti ede mimi musa mpapa na ede mi hu de nyema ben sa na no so ye ono de di kan mama me ka kire me say okukunsu ena obi ma no ai o hey oso okukunsu eno ede wo hia obi ono pakro no woni na sa wa mai mic na asem na kan me de meti na wo mo wa bonten meti osi wonim papa na okuhia no papa na okunsu osi wonim papa no okay enti wana papa ne frɛ mma me we no eno osi wo ma na nsuo pure taminu ese de won fa meye amamre nto ba ono no mpai ba ko e amamre sa me de nim amamre ben o de to so me wi aha enti wo so oje nsuo no aha enti nipa na ka che nso won pai ba ko o de ye de o ye won pai ba ko no fa ba ko mle papa no fa nko pai no wafu mu na mle o pai sa no ma no wie no hu se eno ma se ko so o ye de mpapa ehwidi ese like say was su if you saw the nsu no kobo from wie no aha de ba ne say so da ho anu su ni sa no ma na me di minimu no enti dan no na papa ka obo di se na wo hobi o to na num tuo se nko de mami ade ne yiri kwaji sikaduro no na wo ho ani na minni enye kofi we na kofi de yan no o wa kura sa sa no what pen pa cho da bi unti se on ka papa de ne kwaji sikaduro mami na ka mati da de ba mi ntino no fa so ka kire ese enam wi ai sa awi no ai do ko ai
nsuo na okoji no okunsu no saa no ama ensem na ese na papa ye ese tem ye otewa no usu no ena ma ono no ka kire me say kaskadu na papa ye den e de ne kwa akwaji na anye yi aha saa na ma papa ma me ka na bu accusation we enyan kola de na ampache wo deeper life ni de wodi nsuo pa ye de en madam me say ma me chem ka me passion ni okay me wa da de ma market nti mbaba ko di me so ma me ko fa ma ko imiti ma me na am se yo nti mi san down se mko yi akwaliti nti mi jam kwa nipa obaba ho na mi jam otwen se odu nso de wo yi nya apa bi betwe papa panyiminnim no fe nsa me babla to fa na me twe ho na so me babla me kan asem ache nti me be ma pa no se wonni me se da minnim wasem ya me yo oto wo awi o otu ame na wadaka na si wanim no papa panyimu o to say papa so wonni minnim no da na woni mo bi da no afra wo no ahya se e kan wase na agina ho na otie no papa so me tie me se me pa se na ma fon kasa me ko me se mewu nti me mu se me tie papa no okay no se o me de na kan hye no me nche mu hwe ti ko to nsuo mienu bla na mo mpa yi so no ade okoda na adwoa opia fo akobo fom ne fa ba ko ntoto deeper life ni papa shine nto yes ano me se mate na mbae nti me gya nso nto ho me dai na fa me and mo apansa be nyam dai mu se me ba na yo ka se no hu nya wo nya what is that mama me twa ti se abona wo hia no okunsu game no mama me na me ka che me twa to da any say wo ko deeper life o because so who was any no ultimate obi say hu dai am dey any serious I swear any is serious me twa to da anajo wa da na namba ne ka no temi nso mbo fom no tobo oba dai am no so say oba no no say me ba wada dem ka say ko ehu hia o dai so afa o because utimi so dai eji bankuta ne ayi tapoli utimi ekwadwom hye obi no asa be hu dai mu anya no say me ba tiwani yo nsuo no wan yo sale ko pai no ma ko pai no asan na mo be say na chatam de ma heta etu pai we na ede tempan me pa Saturday anumele ana ahmache adechi Saturday me pa sa ahmache the be 4 days ahwana me ku ha sani wo su mpeme de waye no me de me be da panche me se me de me nwi sa me nwi bondi amfa no ti be me se bia che ipa che ma de keke nti ahwana me ku ha se su ya me bo mbala mane sa oh me ko shepe wo kunso che me se me fa nso me bo fom na won ka hwene me amani be hu de ekoso na to me wo awie ma me na me gina da kam ma me na etu ato no na me bomba ma na esa sese na nkwa bi so na papa na nche mu te se papa ni su mi so mi nim se de me ye nta papa ni su mi nim wo susu se wo kuru de ne kun me ba me pa so ne de ma me pa so mi me pa so de mi ma me wo susu se wo ni abe ma de ne kun me mom de me susu se ne tam na aso ene wa frim ko fi wo susu se wo papa de ne kun no zene tam na aso no di firi eti hwan na ene obozi na bu ba ye se wa kum mo papa no andi ono na tiwe abusuan kwa mekora de mente saa asem we da ko kunte de radio so a wo me ku de won ti ase da wo na den na oba woni be ma atena abobra na me kuna afiri mu na mo be ma ni wuye no a obobo an ho na mato nkra se wonya do e bia no mra kura oba kura wa mayi mani ama no magye mo ma no na magya na jeje mu sa ade asem ni me ona me bela no mo te kura no mo kwatana kuro no nta ba bia o ka so mo nyane tu kwatana yi okay ana yese o so ko okurum esirim nti o ko Friday ne Saturday ana me bra se niyem Sunday na me te na me so me yale amakoda hospital asma ha me pante me yale amakoda hospital ya yi mi aba nti me ye na me hu se me fon ba nti me kwapeke ye na me ba we eno se so ame papa yale pa o ena me sa de no se wo yale ye de no ko akwanche hospital no so muntimenti en fa no ko nkaare ana me so ma me nua me di nachi ena me bra na ba abaya keto se ne sa de mo ko no mo ko hede esi na me de me yare mentimi nko ana me nua no ne me bra ba no ko e to mo ko ya mo ma da ma twa me fe o mo so so me hu asem papa bi o mo ka ntimi wa na me bra ba no ba ena me se wo ko e papa ho tese ena wo se me de me ko mama ko ti ansa na obeka de yem no mama nko kofio so de papa ono na na etie no yare dada na bacha no nyale dada etie de na preocupa ne yem no ko hospital wama na no ho den so o free hintaro ho ne bae obedu ne kura ne kuku na sen
ɛna ɔso wɔ kɔ no koko bi ɔsoro ɔkɔ akɔhwɛ aba nti ɛdɛ ɔkɔ baeɛ no na mimi wɔ fie nti ɛhɔ na ɔde ɛdɛn ɔpaade kɔsɛ ɔse kɔ ɔda nti ɛndanum hɔ ana ɔse ne yem a ɔmunumuni saa wɔntimi anyɛ hwee na yɛpɛ moto ne ɛde ne kɔ akɔnkye nti ɛde ne kɔɛ no na emu ɔde na doctor fo no ka asabre nyade na ɔka no ɔka bibi ɛkyerɛ sɛ wɔde ɔbɛyi kɔgye sikaduro bi na afa no so ana wanka hwee baabi ɛkora de yɛdu akɔnkye doctor fo no sɛ ɛbɛyɛ ɔsa wakye ne yam kɔm ne ɔhwɛ a ɛyɛ ne saa nti no ɛna ɛyɛ no mu yii ne ɛdɛn ɛmi yɛde ne kɔɔ fie nti ade kyee anɔpa no wode ne kɔɔ fie nyinaa na ɔkasa odidi odidi no like say when timi ne yam nti wo di bibia na ɛyɛ ɛwɔ ɛbi so odi bibi to ne yam a na ɛdɛn ɛyɛ ne ya sabre nyina na maame we na ɔkɔ north ba na afrɛ na ka kyerɛ ne sɛ okay say na asi eti enum no na wode kɔ da gi no wa ma bi mu kɔ da gi ɔmo de ne firi nkare hɔ kɔ gi Sunday anwummerɛ bɛ anadwo bɛ 2 o'clock ana ɔmo de ne kɔ nti na anɔpa ana mɛmɛ kɔ gi hɔ no nti bɛ 12 o'clock no firi anadwo no wade kɔ si na anɔpa 12 no deɛ na ɛsɛ ɔkɔ okay yamra masɛm no so ɔbɛyi se ewuo n'akyi ɔbɛ kura hɔ no mo abusuafo yi mo yi ne totwene mo yi ne totwene ma yie kura mo ama na nkwase ma deɛ ɔkan ɛbaeɛ no ɛsiiɛ no na wo gye hɔ bi na so ba bɛfa nneɛma nti ɛka me no ne nketewa a mɔka ho nti wokɔɛ wo mmaeɛ na ɛsii nti ɛsii no mfrɛ wobɛ wɔ amaneɛ sɛsei na ɛsi nti kwakura hɔ nti yɛde yɛbaeɛ no yɛbaeɛ kura yɛnim sɛ wobɛba woamma nti ade kyeeɛ na obi ka kyerɛ sɛ yɛma obi nkɔnkɔbɔ mu amaneɛ bi a yɛasoma nipa ama na nkɔbɔ mu amaneɛ nti na da na deɛ wama da na wama hɔ nti ade kyeeɛ na yɛsoma a wei ɛna wɔkɔbɔ no amaneɛ na abusuafoɔ se ada ne yɛasoma panyini a akora wei na yɛasoma no so wɔmmra mɛbɔ wɔn amaneɛ na obi a wɔboro 18 years bɛbɔ wɔn amaneɛ a wɔyɛ akora na abusuafoɔ asɛm no sɛ yɛansoma panyin na mana mɛbɔ wɔn amaneɛ na wɔn kasa wokunu no wafiri mu nti wɔansi hɔ saa na ɔtwe da no ɛna ɔte moto so ɛna ɔde baeɛ ɔde moto firi ne maame hɔ baeɛ nti baeɛ na mo nso mo tee mo ho baeɛ yɛsi nkonnwa ɛwɔ hɔ a mo bɛtumi atena nkonnwa no so bi ɛna mo tee mo ho na wɔn abusuafoɔ ɛna mo kɔpɛ mo baabi tenaeɛ ɛna mo kɔtena mo baabi Mame. Uba mwana pamu. Mese wa ukunu wa frimu. Wose yato nkra wa fun so de mawo. Sebra. Ansampo kura na se ye se tu be se. Won sam be bo ma ne nti na te wo twe na wo twe nya na wo twe de. Na wo twe de. But obi a me be ne fem fun so anwumele. Na wa ukunu wa wo se ye de ye se da de fo ba. Anya me po. Me bu so de papa nti o ma me ma. Wa busuafo wo ware wo na ware ma wo. Papa so ma me ma. De o ye nti o ma me ma. It is na wotwe na wotena wotwe yansa na wokɔ de a. Ene na wotwe no kɔ abusua bi busua ni bie ni won de hia to a ne yere betena ase a na wotwe na beba ne asa agege oyoyo ni ya ma ya jo fa so. Bra ye na ye de se sujani. Madam akora on wale. Me say asa me ka mun ti say de mahu na me kan ba ko fu ago dance for no hwan. Me de mahu. Di de mahu mama. Eh me say na me bra yesu. Me ko ho. Sata me ko no ko na maame ho wa fu me ko na me ko bisa me bra. Na me se bra. O yere be frɛ me se oto a na wusu. Na me de na me ho mfa me enti na me ntimi ma ye enti me pese me ka de ha ubia me unya no. Ka kyerɛ me. O ka kyerɛ me se de na yere de ye no no. Enti no woto a wo su na omo dɔ mo ɛwɔ asase otwa ne de ama no omo dɔ asase ne wie no otwa oba de ma no nso so de oba no frɛ na busuafo ma mo bedua mo no omo dua ne de ne wie ntem ma kane kunu de na ɛwɔ no kɔ ɛwɔ so omo to aso dua de bua no o dua ne de ne wie ya ne nuam so omo kwa kodua ne kunu de ɛwɔ sɛ de nka no ho mo nyai ma na ɛhyɛ na nti ɛno ho asam ɛno nti na wɔto a no wɔ sumi asam na me bra no yɛ den ebi na ka kyerɛ me no no ɛti o ɔba ne se me kunu ɔsɔre a no wɔ su wɔte dɛm wɔ su na de nti e wɔ su ne sɛ nkɔ de me kɔba afɔde na anya yi ɛna wɔ su ɛna obema ni ni aba nso so se because bi sa ne se o su no asekyerɛ ne se wo se me ye ade ode ye me mufu amaye ye wo no nya ne de nya bi mu amekra no wan fi me
Why the any emfa? Madam me pa so be busan se asase no kan Why the na yemfa? Sa kwa me so ni diem bu asase no kan me na me do sa asase ni na busan be ne to be so nya me aka me. Me ba ma me nko papa ebo. Eja asema ye kan. Die na wo so onim fa ho na wo na wo be manti me tie wa no asem. De di kan kwa adu a wo de abom abusua ni se de makase mu ne wo mu nti ase mu susu se ne nsa wo mbi de to so mienu ayi ase a wo ba ye mo amfi no kra mo koye ye wo sire mo bi amfre no nti wo ankohwe ni kuna ni achi ankoja ne kwan okay asema wo kan ho se asema wo kan ye no kode so wonu kun no ho no ma na se wo tu kwan na se ya fro se o yare e da ko ji so ba wo ko ho na se wo firi mu a senya eni kwa se be ka kire wo ese wan kasa kura wo ba be kura fie kura ansa na ahoho na yede aba me ba mama me de wakai saa na ewo metiri mama nko ba panyini ho na me misa na sem asante amamrem wukunu efiri mu a anaso de amamre ya sen na ye no wukunu firi mu a abusua ne besi wo yi okay se wukunu firi okay wa wonim se wukunu ba amamrem no wo se abusua ne besi wo yi okay asana betu ana mo awoji okay eti abusua ne kose mu kose mami e ko se no mami ye bese o Ba chu bi so wana bese ba chu bi so bisa wo mu ba a chu wana bese me yi na me ka se ma kofi e ba ho be bo mama ne Ohemaa impo semfunso bi baabi na abusua na amesewa utimi ni wabusua ko etu anamo because wo ye wukunu utimi ni wabusua tu anamo se edie na esi a entimi kuna wu na memmaye bibia ensi kwan sana minim no sana tie na Ohemaa eno me ntino ma biase dia won tie se bisa sister wo ye sure so wo ye okay bisa no ni dabi on se ni nsam ni sisi no ma so e wo mo so wo wodi ka be kan wasam ba se de nsam wa wo ba wo de ti de wa wo ba ne kan wo se wo kunu ne se nkodo kwaji sikaduro na anye yi ba de no so no wo ma se sister e kan enye sa na tie amese do ka che mo fam mu so de o mi kuna bia no ka che mo no me bo taba na nkwaji nsuo pa ye no na kunu no su me ba che no wonsu so na wo se me ni ma nkwa pa bon ko she nipa no tie dabi ko se nipa nsen e so mu se me tono ni nyawa me do fa ba ma be frede ma be frede nipa ne de na o nyu kunu na ba me nya na ha be frɛ me me twam na me kwa akɔsɔ mo ewo nikanika no ntime let's start fighting you now wona papa bi gina wono na me be chia o na nsuo ba na no Jordan dia na hefa de ana me be chia o ntu ba na o se papa ne se wa huni ma bi no obema wa kwankyere ukunu nsan a wono no obema wa duro bi na dia kogu aduane asa be ya ukunu be ya no zinabu abudu wai zinabu kan na kura me kame papa o da fa na o bi wa na ka kire me se o ka kire me se wa se duro ni bi ni hono na enne week o de be ba be hia week no ba papa na ma na o se papa o be sama ya na so enipa obi a wo so o de be ba ma o ka de do ni ma me re ne mi ni o ko ma wa de mi papa do bi ama me o ka kire me se papa no so o be ma wa duro a de akotua okunu nsa o na o ka kire me na ba che o na che papa ne nye kunsu dwom ne dae mu nko afa de na woni ni din papa o kire me papa no mi ni mo tonton nuro yi nuro o tonton papa no tama me sua adwuma o kunsu no o ba ye adwuma mu me hu se papa no aka obi ahinta asema kire obi da o tonton no ma ai tonton bi wa ba ye adwuma mu o timi ni ebedi agro wa adwuma mu me asa wanya sama ka obi kasam da onya sama ni papa ya kire wo se papa nso o ma na duro ma ne de ama unu abema ama ne gansa Mame, kesa wona wadi nsuo. So dem kan say o kan say last week me bed. Oh, tu anka. Ti se kan. Na bu o no kan do say me be papa ni win bi. See, it's not about you be ma na wan. Na me dey do ni die ka ba man san de man hu papa ni be man ye do no ni so. See. So what the one sem di kan ba ha. Ahu. Enye say wadi bi mu nko. Ba bi wo dey for ye be ka kire. Na kwale die ti say na ka me ni kamafo. Enti sa na be ba be so mo do so ma ba. Me so me nku a. I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say,
Say maybe I can I'm so kwa maba. Me say, ntina wa bia ntina ko say me kama o me kama. Dem ka che me kuma so ka say papa ka say nje adu kwa me je adu oboa ma nje adu bia. No ni nsu a papa ndem ma. Na wa ba wari fo wo ye Kristo ni. Wo ye a friend aswa na ko no say aswa be ya. Ye ka no kran kire wo me nsu hwe wo wiase no. Tie wo na ma ata me nam ya no makohia wo bi na me ni me kunote na wa fra me na wa ka kire me say jinsuo mienu wo kwa akopai na bibie se na maje na to the extent so say obama medro mpo ama me dia ma no what are you telling me ka na ma mama medro bia ma kwa du kan fu mi kwa na ehia na no asoma wa obede me ba o me pamache wo die etosu kwa du mienu a wo boy anka me de kwa kire abusuan na ma hiti wo mo so say de opese be one wo si wo no mbo be ye ma mi si one take da ba so mo ka mo fle ejalete na ga ejalete no wo wa dam me say ejalete na kan say ejalete si wo na number I number how put my friend Fredjalete what kind Fredjalete no de me nko a aha eno na ho wo kwadu abo he se wo kunu wu ye wo ko ye abusuan mfiu o ma yi anu se na wo twimi ya na wo si ho wo di atum se ai enya me pa wo fa so ma me nko de ko nto ti me nya dai ti wo fa me nya dai den ya wo busuan fo so ma ana wo de so de me kwa na o ko ba fo ma bosom ada mo mfle mu sa na ko do ko ba fo de ma bosom na se nyame adu wa nwu no wo no na wu a de na si ho kwan se ma na yi ase na ye mamba aye mama na otna na okeda na timoto so a o ba na sa da ni bi se de ma o pe no ka kire wo no de o pe se ye boa o ma o jifu ko se de me ka kire wo nse me kun wu se me na makoji nso be kun no enya mea okay se me nim nipa me nim no okay ana e dipa nso de e mo se me kwa asole mom ba me na me ti bende me namu na paka me mu se me pa me ni pa ka se o maame ohun emobo ti se e oti wo yi na papa ye o hye kona isu yi sorry say na me hu ade bi ukuru sama igina wachi na ba de bento akaka do ni gale ko ku kofi asamienu wo ba di akosa ene aha and that is what I'm telling you say enye die ye hye na ni me ma hye ankofa ka kire na no me na me ba bi obi ka kire say den chem da me cabinet so mi nyina no wonyinu na mse papa tam ne bo obo na me nko me pentem nyama ya ti nu asu ba so na enu nti adanti abuzafon ka say wo mi ko wo monti ase wo ma na me se pa busu bi be ka de nti a ti wo mo aba hai ya ba ma ni nua ba ni mpon ni ba ni wo mo ka so ma ka ne ha na me yire wo num se mo nchire mu o mo se wo num die o mo ni mu hwe mama sanke se ta mo ye mre ke be se tu na mo ade wo mu mo de wa ba say what you mean ada evangelist meaning from my point of view mitna ho na me hwe asem ni din ye nua ba no papa no wiye no se na busuafo se ma ne ma ye na se yes ejalete e de phone koma no na me ne ubisa no ana o se na busuafo se amane nko yesi anso kan se na busuafo se ma ne nko die nti a obi a nko wode me kwaji sikaduru na wawudie ade nti na amsem ko na ye asempa cho watu petetu ma misa na sembi ebra be ma no eksu ya o kan kire o se nko de o kwaji sikaduru na nyanye yi ana wo ko wabusuafie eja no ho meboa ana ko sirimba no se ade wakwa akose no san bra o san ba meboa na ho no otiase ne de o san ba nti that time no na ususu se schedule no acha ana ba me saba na eni man ko ndi sa me pa cha o san ba ene ne be da koram e make love na otiase mpan ko betumi asan ye o sa oni mse nka da na oni ne be da ko de benya kura wan hwene ho na wo awie me ba na yi ase a eno na sikaduro ne be ya adwuma na me pa cha ina me bai o da bi yese 1 week ni esi a yese o wi ye da akula me da akula ho o wi ye no o ko ho me pa cha man ko ho exactly one ya kan say wa ya o ho de me pa cha antwa yi o ne kan what you say ba ma na busuafo na amwa no okay mame adan na munua free mu oni obey wo nkoda na montere mo hwe nkoda no fi se sebi ono ate ase ya na obehunu se dio nanso woni wai nkoda na beka mu abusua japade ho eti ye be ne den nkoda no mu hwe mu ne ade o se vie na ni muni ba bi ote kura mu mfre no ne ade ade na ese basa ba kuma e ka se me mfre na no won kan kore
kuma na mama na te se me yale asma ha me parenting futukwan da me fa futukwan so bia me kweba ndo se me bra yi de me ba o de me ko fa kwan de kura nyem futukwan so still me bedruye anadwon here na me twensa na me itime ba ha nyina me bowa ntime ma wo te ase se kuma me yale ntina me ntime nye de na ba ma ne wu ye hyehyɛ ben na mo ne no aye won kodaa ne hwɛ hyehyɛ se ana mama ba ma wona o twa betwe obu da owu ye no se o mama bet da ye ya ye wie ne bibu nkunta no okofa mama abere wa bi bae so me pa achew antwa yi meboa mama ye ku ye penya sa pa achew nka se pa achew me pa ni ani die mpa bla emu yo ye ni wie ye no da ye bu akwanta ana mama na ku ye penya aba se ye si ye ntwa yi enti de ye nka mo ni ana kan ai ma ya ku da bibia wie kakra kai ena santana we ni aketo no ss net 5 million 3 million edema ina de 7 million se di man edema se asase ye no 5 million Nhyira FM awole 5 million ina edema wo ena ekasa na mkoye sika ko me bai tutu kwa no bai sika sai na ya no de ko sika de mimi se mamu ni nete ni ente boni bia so na nkura na so na ye ne nkura nti sa ne bana otoso mi ne nkura no me pena asem se ne maame na o ye ne ba no enti na se me temia me ko ho a ye ne nkura tete wa na me disika ma monje mfa ko mama enti e ba se wo se ye hwe nkura no ye ba ye mfesika ne nche maame ni nsem ena ye diko to omabusuya peni anim chese sai na ya na wota de ko sika se bia o de ibu tama ye de ko de esokra e won se ketfo kra wo mkra na ye 2 million e 1 million man kola ne yesen omo yesen kola miensa ne se sika ne de ana koko no nso ho nsenkan so koko ne de ba ya e fiura no na mo frɛ no koko no ka se wani kunu no ena do ye no pa 20 sa me papa ena ko me papa enyamte fosura de na na o kan na se fosura de na o ma to ne ma me atena pe me boa so me den ka chem se me ko di kan ye bia wi adu de ma ye bi ba agi kwa fo ma me doy okay na ko di kan no doy me me je kwa ye o je asa ka ma na boa aye kokwa ma na ba me je kwa ye ni mi kuna na wa boa ma na ba wo se ni na ofo na abusianfo oni koko fo ni bi o bi wa bi ka chem obi ma mi wa abusian no wo sisi ye pa wa sa boa na ma na sidan de se ku plan se bi ka so no ena me bra no nya sika de ko ma me ba na so nya nwen gwa sa se no so oba yi de na wala na wa sa na ko ji sika no e mama mi mom de bo ne dan so me bla me sa se no o me get den samu pin for mo o na sa ko mo ji ba wo mo si dan me bra no woni ko so osi fosu ra bi de enu wei wa so ye kula wa so kasa bra na bo me koko na wo kan kuma bi amon kisa o ba wo o si mama ne ya bro wo ba hu na me da pot no na me krumpo nim se ma je pot da man ka se be ma na je pot ma me ka se wo na je pot me me so wa je asase na bo mama ye uma wara na wosi dan kan kira wo na je asase wosi dan asema obisa no nya na wanu ye ya wo yi me da mi siko baba sika wo papa beje o ma me di koko firi akura ebre black chas ya se o ji ske bia bo ma ni me sa na papa ka koko bia ti na ye te emu yo aha sa na me se what blog down with them bla no protocol je ya mente awurade wa do koko na ba me bla ru koko awurade mu je de tse mi nim de asemo ke no kura ka do ma be di oti aba no mama me wo don pa ana no mama o me wo don be di wo don pa me ba cho ti sa papa na si ebo ma me si dan mame ye pesa ye de ye ni di asem ye chi ti ti mame ja kama foni ho kama foni ho aha yenye pakada ti sa me yen pa boni nte wo se nyina kama foni aha ye babia pepe yo no ye de beto one enkoda no amunua no agya wonu akire ne die esese
bo hwe wo no ye hwe wo mo pa da bi tie se ye be yan hyehyɛ ye be ma me ba mpa che me ka bi ma akwa be ka man ka bi ama wo ma enti ye be yan hyehyɛ nya ye krata to so a at least the first 3-4 months ni de kakra be konkoda no uma ye hunu mu bi na enye mo dansefo bi sebe ye china foforo bi no onsan ka se ebi esika ne nko na ye nso ye mo dansefo na ye de di kan de to so mienu koko na wo ka masem no de momunim se wo wo no ka me chire mu kakra de momunim se wo no aye no mo nkopa ho danse mra de woni onu nso ni kunu no aye no kofi wa ha onkopa ho danse mra na afa ye hunu ne kan ni so de momunim se be mana boa na mana ye bi ya no mo nkopa mra na onu nso so enkopa mo de no mra na mo mesrew mame eye dani a woni be ma no wo ma no de abusun yese se wo ba fom na no woni ye ko eniye ba ko ese se wo ba fom na ne wo no ye ba ko wati me me kana se be ya nkoda na e wo mo ntam ni nti woni wono ma ba abusun awi wati mase ode asem no be ba ha ko frɛ me na oje number no me bra ba ko number oje number ne se o frɛ me bra de a o frɛ me ana me fa ana o se o pɛ me nua na de na chi ne number ana me de number no ma ade na bibi ha wa me de bia me frɛ e wo di nkomo wa bo charge bia kyerɛ me da na ka me 4 minutes na obaba ba to di ni bi ashe fem zinabu abu mami zinabu me pa cho papa yi ne mami kan asem bi sesi a o kan asem bi na twetwe maso na minim se nipa bebrebe bisa ho asem o be wale omunua no no wasidan e ba so na minsi maje proton minsi no edan na ye kana wonsi dan o kan asem bi se wo twa blocks kura na ne kunu no kura no woni ampa na wa wale no e pa chan e nipa bonini asema me ka kire o e ba boni papa wa wale be ma wa yo so me ba wa wale be ma wa yo ho ade ono de se wo proto ho dada me na wale me de no proto ho dada ye wale ye na so me sa ko kire me se me proto ni ye sha se ye hu bibi nti me discussion mu a minim se me na me yere dia be ma yi wale na wo bibi wo ho wa wale wa wi kuntuna se wo ne be ma ne te wo twa blocks e si dan asidan awie abaka se okunu no kura no dan de bros me twa ma ba dan de mi si de woni ma bros no de na no me se papa me si dan na me so mo form dance na pan si dan ma me no me wa dance for woni dan me ba tom wa dan na hima ma me fa dance ni mbla oyin mai no me ba no wo mbo dan ba nya si kwandu land ye me pesa sister ye ne se omra fom na ye ne abusua ne nya ba ma na mo de mo si ko mo man de wo ye nyina no tie wo ma ne hwe ene hia enti ani abusua ne nya ba ko wo ye dia dia ani abusua ne nya ba ko asem me ya asem mo de tu be ya papa bi asa wasa enti na me bisa se wo ye correct pa because asa wasa mo kan ye bibibi sister me pena se o kana sem pem wo no mo nya ba ko bia no mabisa se wapom to say we want to say and I say a program and the ababedru and nejwa day na and 1st December 2020. This is the last month of the year, and today marks the first day of the last month of the year. Next, and day di kind of busumia. Chato wa finemu. Eti me catch now say yeah eti bia ebefa enne ye juada mema wakwa ba na yenka de yensi enyankopon ne say yenka de ne nkyere no wono no abo ye ayadom ni mobrohu efri enwumam ene de awawa ye ho nanso efri January besi samre na se wakita ye mu a na aseda ene de bema no na minim so no me be ya adwene say Yehowa wa ye bi eyo no ene kurekura ye mu de abedru sampempenso ye no ti se ne wuti ase na moje di uma frusa na ye da nyankopon no ase mema wakwa ba Nhyira 104.5 juma dia wo betie no wanya akwanya hwebie ya todi wobra na wagye so se eno
ye wan kasa wayere wo ho na wabo ye dem ba bia what you say ye biam ku ha wutin kwankwan nu ase me twa oprise papa driver wo ye guy mama hairdresser mama bo training ba bia wutie me bia no me se wo ye guy wani atena me sra dom ni nhyira se enhwehwe pa bronya busumi mu ne ye wo no awusie busumi awusie busumi eni aseda busumi ye ni nyina no na kire se ye sa kai wo se nhyira bodo mi beto me bo ase na ye wura mu ni de na ye first chese nya asem ahu sanke dia aseda mewrade aw aseda yadimo nyame yadimo yadimo yabio aseda mo nyame yadimo nyame yadimo ya eye nyankopon adum bi keke eti sa December we ya toa de aka bia no nyankopon wo beye wo mo Facebook ayedem live e wo honom no abonshira 104.5 mesra oba bomodin se wo koto dwumadie na share ma WhatsApp contact share ma wadofo ni nyina na wonum meka ho ne ani dwumadie no ma enye fa YouTube nso yedem live ho nso ye Nhyira TV bomodin na share ma obi na obi emeka ye ho yedem live Adum TV onim sa Adum TV de ye wadza oye chese ya bia bia fra obi na ka twen se onfa na video no nso ento Adum TV medi e de Ohemaa Benewaa wo from Ohemaa ba kupe meje wo sododo eze ina no mekopie modwam na omoye mami omoye amamedi wo from se me na so omoye ade atobe ye tie bia no yaba no de na yaba me ma wasam pocketwa bi na fa bo kotokuom fi se 1st December fi January besi samre ye wo errors bi ho ye nyam fa nkwa afi na wiye yes sem what you say na ye de energy fufura kwa wie afi no wie ye de 2026 mena asem wa me de ma won say be like glass, if they break you cut them, because some people intentionally decide to mistreat and mishandle you till you break. I told maybe I to say glass, say ya hwehwe, say ya glass cup, say ya die when kitani ye na wuje mo hwe na ebubogu babia wugina no a we least mistake and one betwa ye won krofo bi wo a wo mo ne ye nenam o mo ye nua no mo ye maame no mo ye adofo no o mo ye yere no wo be dada wa won wanim se wo sombo wo ye glass wo di wo agro kakra bi abepai enso wo beto akwa no to kwa no dada no ye o sei usikasem o de wadwuru be di agro sa obe hu an se wa sheda nim se o pe so obo glass no eti wo de hwe ho ma ne paya se ye ntan hu mo bo sa biem aye atwa no obi odo be hwe obi abomodia se wonsu betwa no se the glass go for mo eye no apepepe. Some people have been tolerated too long. Eti edu ba bia obi wo adwuma mo tete wo ba wadwene atwa no wo bo adwuma ne ka wote awade na se wo tete twa no mesre wo de hwe won ko ade a ya yete se glass ne twa no fi se enipa binom ebo apayo na wonum eheda eye bone esa ene me koso aka wo se ye December mu ya ye ni agi ya ye de ahusie edi na chese ye ni gi ye ho nyina ne ye kai ye mmofra no ye nyanka no bronya bebei ye nimo maami nim papa nim wo fa nim ne dia ne nyankopon ni me umi enum akakra ye na Nhyira bodo so ye de be kona fe ye de akwakoboa wonum mesra wada kakra bi ekura wo ye je sempoa taku dama ye je emfa woni ne ketwa ne emfa woni ne kese maka kire efu 10 cedis di ko nyina ye beje saa so na wo di fra kese no mu de ba fom so ye je a 300,000 50,000 ya beje bibia na mom ebia na de ekura wo no mesra wo wo de fa eye mobile money so de amaya he number edidi dwuma no eye ba ko pe me pacho eno na me bobo na fe me dia ma wo ye December mu die eye kiti ya yemfa eni agro kura eti me bobo number ndia mo sisi a empanyimfo a wonum ti ye chiachia obi a sisi a na menya nte ye se yankasa ya de nyina Pentecost asafo
elder doctor Kwesi Meku papa ti ni TV achi ya wo hwe yen ye da na se epa ene ene ntiri bebi amoka ye ho na mo ne ye edi dwuma no mesra wada number ye didi ye dwuma ye official mobile money ye number ye di gigi ye sika na afei ebre no duru ya fresa orphanage homes awodo ni nyina na ye di akwakọ ma wo no mo no ena me bo na me di ama wo mesra wada tie ne ye 0550 068822 0550 068822 me boso de toso miensa 0550 068822 edia ebeba ne Clement ayisi apia me pacho Clement ayisi apia me kan ya na wo fa phone na wo di bi to so 50 100 200 300 de akura wo bia no wo betimi de afa so sisi na aba bedru wonum de aba no na no me body dru ba bi me mo ba kakra ma wo obu anu wotia wo se mama menti medin edin no doso etimi so enso me bubo kakra na fe yakoyanim me bubo ya bedru 18 enti Titus nati eho ena me bobedru ye Juliana Lewu edie aba Nuruddin Abdulrahman Samuel Osei Linda Osei Fosua Mona Lisa Frimpong Mercy Edu Bintu Ibrahim Owusu Ofori Williams wodi eno aba Dorcas Baden Taki yensa kan wodi en Evelyn Asare Beko Adisa Tunyanki Jeffrey Yenitim Musa Dojia Mohammed Gifty Awudu God's Own Avera Enterprise wonso de no aba Memuna Tazakaria wodi aba bedru Benjamin D Kumsen wodi no aba Elizabeth Eisen Matilda Eyim Mariana Sarinyako Abdul Razaka Aisha Dorothy Harden John Apia Precious Ofori Rebecca Angel Florence Sakamash Grace Amankwa mame mu bobi nka ho na listen say de si ba wano no Yakopon shira mu nyina na wanya mu kese Safura to Yusuf wodi no aba Kwam na wo mi yensa aka wodi no Foster Kudese Akom Emmanuela Joyce Ochre Rebecca Beatrice Dansua Millicent Kaki Agbeto wodi no aba bedru France Ajemai Nana Opoku Philip Amankwa Ken Osei Menu Teresa Mbia Oten Michael Habiba Tubawa Ecobank mobile app okay sana yatro ha NSP out and so ewa ha Jamila Mustafa Esther Aka Jane Augustina Asari Frederick McBrown Akapo wodi no ewa ha Kwate Samuel yensa kan wodi Nicholas J Kwajo and Philomena Rukaya Abubakari Linda Ano Befi Gabriel Constance Uswejewa Diana Minyala Redu Beatrice Amwatima Jimaima Mensa Emmanuel Boateng Hannah Esel Yabu Adina Trans remittance so edie aba na chese efri eye no ho eno no Lydia Ousu Ansa Mariano Pon Gladys Afrakoma Akwasi da Costa Kwame Danso Sechi Daniel Akuria Christiana Osaya Jeman Ajara Fusaini Aguze Eric Prestige Baby and Mother Care Hamida to Ibrahim Lydia Osei Boateng mame mo paper we no maninsi akaka krebi na yonko so Teresa Oku Bafo Chase Sebe Elizabeth Awuzi Holy Segbedzi Gifty Duate Sewa Benedicta Enoch Bio Stephen Oting has edine de mo fanchemi we hia motene mak nya sem ketwa Hasia Ibrahim Lydia Edu Leticia Boatema Agnes Nyako Hannah Ajekum Bernard Ahosu Akusua Sewa Prince Owusu Ajeman Francis Dazi Rejoice Azza Sharon Chawe Ena Afe Stephen Owusu Esiama me pacho we listen makacho say ye wodi enu se sia manemra na ye mpese ebebo so bebre ye hyase ye brusuo ne ntem na fe ye hu makacho say afi we ye pese insurable do no eye extraordinary what you say yes sem kura na ye manadamu sonko enu nti minti number ne mu biem na memfa mawo na fe yenko no so your mobile money number is 0550 068822
wodo TV ne to adom TV a na edem e wo honom den no edin e beba ne Clement AC apia ketwa bi ensra fa bi bra na yemfa moa emofra no menkwa abadwafo 1 minute na fe yenkonkomo no so big mama memma wakwa aba media and 1st December ame hu yemobo odi a cheyen sa no kwasem ni se nyame de afi January o hwa fi ni part tiato yenye papa nse won na yeda so tiase na ye hu 1st December na chese nyame woni ye diniye okay na me wogidie se nyame di awura 1st December no odi ye betwa sa de yakọ eni atiefuo nyina ni ahwefo nyame aboye ho ban yeda so tiase na chese nyame woni ye diniye nti no pawie ye kan say ye di aseda kese pa na emerade okay evangelist the graft kakaka na yenko na Naima eja Naima batampa piao Nyankopon hira amino Naima de atie ni okay ewiase nyina obi otufu eye ba wa otufu eye okay Naima December na yewura mu no yewura mu nanso wanhwe ye na ma wanhwe na wanwie enti sede Nyankopon na de yewura mu no yemfa hwe ye mfa nwie okay Nyankopon de odi yewura mu ba wanhwe ye wie ono ni timpon se nkodo san de wawie okay but wanhwe ya carelessness emfa nwie okay nyemum yɛnhye yɛ ho de nneɛma yɛ ho so Gio na definitely Israel fam crew ni nyinaa na atiefoɔ ne wɔn atie ni obi oti obra de bia no ana hwa adom TV de wote wo sesi ama wo bia follower bia me shan come to abrabo definitely 2026 bepim we will make it I am telling you not we make it alone we will make it and gain it okay we will make and gain. All right. Okay, we will make and gain and then hit. I can see you. Okay. Yankwa mo eso. Na enne Mariam Yeboah. Wofi enkran ton. Na watwaye na ne nkomo no. Bebe se wodi wasonto fom. Na me pa cho fo wani di akire. Na fa wadwenche eka ho mama Mariam Yeboah akwaba na me misa no se edie na de nenam Mariam I want to say Mariam say obey yes mom hey yes mom o me kasa say what say dem si kasa no me benko me di ba ko ayira afiri yam ti me srew fe ne edi hia me because I'm crying to kuma se de na se woni abere na ba nya sa bo me nkomode na do ba na but woni ukunu ye de na ushia na breben oyo nwade mu 7 years 7 years ushia ne bacho mishia ne otakwa takwa hwa takwa na wo bacho takwa na mete okay ho na menye me kuna atena 7 years okay mo ye fia ware na mo court ko sensan ya court e fie die na ye okay bacho to aswe bacho ya ware fe na adwuma be sey ye abra na adwuma be sey ye no na me hwe fia saa time me hwe ne maame na ne papa nyana ye de eka de adwuma na no ye mpacho no ye mining ti mining ni ko fam kakra okay ene ma ne ba fie omo ko fie nti oba fie adwuma bi ni ho no ya na ye kasa obi ye mining or ye dey mining there is a big entity you know or ye dey ni juma ye dey or driver or company ni mana say we mine kasa mpacho ye mine kasa ye drill and blast yo okay mo ye drill no mo sand blast we no okay so ye drill and blast na oba fie no edwuma fie ni ho enti me na ya me adom herbal a me tini transform de ye ade a efu hin kakra efu hin ankasa ni pan skin ni hair ye na herbal yeah sa de herbal 42 herbs na me kambum na me de ye wow bacha o ye ni say oh mama me fa herbal ni nyina na ma dry ba me wo we be like secret ingredients be and you want me modi aha no e do so I'm saying we aba na fu pa bi wo mpa jo we aba ne abi ni me den de me fa bi kranka okay me aba kwa me hu bi da okay me ya tese yeah ba me matese o mo say ye bibi sa ba nya obi na je no na me nkasa so kwa me hu bi da we herbal
Okay, into product in your soul, but what did you buy? Send your way your own fan code. No, wait, I'm Franco. That's your 2 year full sister. Before my would be a line to my taco for Betty at Asia, because winning product. Wow. Kotaka Bobo, a friend say, when you want from home, sister. I did in her pa. Tea and neighbor go swinging a product so I did in her pa. Okay. That you might so sad. It's when and now we are now would you shift your brother, you must say, yeah. To Bomen Common. Saturn Grana, where your uncle, a just one tina, me coffee fee, a coffee fee now, me corneo Casano Matoa, the Amamina, the Bishop fee. Wow. Yeah. And me man and me demand and me dish fish and mammy, and papa. Miss Sandy, my Miss Car, I didn't say Miss Sandy, my Miss Car, time or year, Jumano, and Shannon, mammy, and papa. Until you know, I say, University, the papa near Juma. Yeah, mammy, do I about some money be a camel. Until Babana said, me and I may buy any man into or striving to me a man to be a Miss Sandy, my Miss Car. I'm not saying I would to be descending. I told mammy 3.5. Soon be a 350. Miss Sandy, I am a money, mammy. No, papa's way or papa's 450. Okay, I was saying, one bear man at here now, one no Bob Brana, Precope, bear man at Juma Coffin. Now, or bad Jaton also said, Eddie, me to me, she said, me could you must say. It's the idea, may say. Meaning in Yamaka, meeting a can boom, not a nipper by your one team in a befu, where what they are bringing, but a phone come. And one thing, Nakaka boom, me the question, man, a second and free mubano. Me couldn't mammy, not me could do Tio, and ma. Me kunu adwuma ko so no hwene maame na se na adwuma ko fomunti saa 350 Ghana cedis a wo yede man maame busumi bia no ma fa to me ho so se mesende e dia mama me no se de Maria mo ka se no kura saa de a eti busumi bia no o send 350 e de man ase ba wo hia bibi what's the man so 450 it's all yansi see me me kunu nyina na ye kosa we no ono na ma me ti asese me nye sa de nyina e comment no cancer asem no kan say na kire o ka try me so me ni so ono ana hwe ni ma me ne papa mpo de onye adwuma kora nti o sra me a mu modern na me nye bo nyina ma na so ono odi ya unsi me fom wow bo she te kire no nti 350 ko wase ba ho na 450 ko wase be ma ho efie nso na nkwada wo montam wana acho ye wonkola wo mkola mienu meni na wo mienu eti ankasa de me wo ba ko dada no wo me ma me nchen okay yeah na ono no meni ni wo tu eti sabre no abusumi bia 350 ko wase ba ho na 450 ko wase be ma na fie nso me ba na time bia de wo ma ase ba ho no time bia na me ma no 8 million the school fees. And I'm a baba kono so ni time bia 6 million. And we bata kwan so ade ye di wo fie 100 cedi and survive e won takwa. Ono mo nye easy wo ho. Okay. Nti 200 cedi na me de manage fie. Debia pampers. Ma to Cerelac, sem pita baby. Baby na me de ne ba ha say no. To pampers ma to Cerelac. We go you ono nko ani Cerelac e de pampers e free mo no. And I say why you cry na we beto na me no nyoma you know na mama 200 cedi 300 na wo. Okay, it is time na ukuna adwuma say no ye dey no wo fie o hye dem o ye dey. Oh, fie o dem no you be a ope computer sempa anti ni computer one na ba beto no. No o me an laptop computer one na ba beto no. Tron come on so. Anti ma me ni me gusu anu na me ya 1 year 4 months na nyame ya adom me kunu nya adwuma ye. Onye adwuma ye so o nyame adom adwuma nya no ni pay no increase. Nti ase me nsambo ano onye adwuma wie no me nsambo ano na unsi dan. Sata man fa ma adwuma e kire na mbisa no na e de ntokwa e banti. E na me se me nya botara na me tie no so percent ya sa ase wie da ho no mpe one self contained bi. En Francis unye nko him na takwa no edan ne boa ya den eye din wo ho ene ahoche na ye fem no mpese mesan be breast abium sa ahoche ni bi ba ye wo ye dan ye den edem kura na kakra bi ye be di bi ye benya bi ane ye beta fe no meti na se timiti na se na me bisa asase de be ma na asase ya na ase o asase na ye me de Ohemaa bi na de cheme bo hima ene de ma me nti asase nso ye wa wasase asase ne na asase ba de be ma ne be kan won se me ni kunu nete na ma me ne me ben ni pa e na ode asase ne ma wan fa nche me sa wo ba ote so na asase ne ye
350 million. Awokurum 350 million. 35,000 in this case. Okay. And my minutes man couldn't say so the man 6,000. From 35,000 to 6,000. 6,000. I didn't hear. They are many more in it. Then I know no more. Oh, no, me ton. I am a posto. It's mammy, not me tam and nam, a corn and chow to miss mammy, I didn't answer. I said, many benyas are bonded, or not me be wide so cacan so. They are no matina coon swatch cacra. It is assassin on crater and why do you know so? Which assassin and your crater for say, or him, or you say, anytime we are, minya. Scano, na me dia bana wa ba be pepes. Nti asa na me betu asase no kra half na me kun eyi scano twa 3,000. Twa 3,000 na ma ne cha se sika sem. Ohonye no say anytime me menya sika bia no me metu ankai. Nti no me ko she ma 3 years me ba still ma me papa no hwa asase no so ama obi anje. Ti 3 years ne ba ya me ba ya no na me de 3,000 no me na me kuya ko na de 3,000 na ko so me yes 6,000 and no say anytime be a messenger scan na ma ba be papers. Okay, enti say who kuma say nya adwuma ye na wo ka che osasa na wo otua 3,000 na wo so otua bie no wo na munsi ensi dan no na me bisa na say babe wo nim say achi fa kunu say e fa ni babe ba so babe ba so me fa ni din pen fa na da no so feel say on so babe I not different babe me say mu baby mu enye baby nko I don't bu bi na me sua de na ye ema na sua de me friend babe madepa me kwa me do any honey me say let's say number 1 eye babe enye baby o eye babe say ye nka baby eye babe Sadi okano no hwehwe ma no neka babe ana saka wane de madepa and etakwa from fante de ebeka se madepa but o se madepa and the second one third one me nko amedo fourth one de honey what honey no mo kura mi ye ko ya na nefu no honey pa mama okay mama auntie me no dia me fa ni din pen frɛ no wow me hu me sa as a disrespect as a me bu ni din pen na mama ayi si sa mo fofo mu kunu bra ya akwasi papa akwadwo ataya aba no ne ade ne wo de wo ntimi na wo de babe ni hane ne na mase okay oh me yes aka me friend daddy as daddy ne de no na me ka daddy as a respect way but o say nyo no no wo me enti na me twa ho no boy okay okay to aso enti mitie ma yeguso a se o se me mba no no onhwe yi ti me bisa ne se o se me mba na sidan o ni se ma chinya na me nan kwa ye de me nya nerves problem e wo me nan ma na me nan mi ti aso ye me ya na me mba na me sidan na ma san bo obi no no cha se ne me fa force ela me di products ni scan bi aye de e ko fa force na me si obi na oji ska kakra na me nya ba bi tena ya me ton force ne de aboa ti mani ti asese me sro e ma me nsan si fo me kunu tena mpa so na ka chem se adenti na me dwene sa onye bibi sa ada na so o ma me se si fo ma ala ye nyina yo so no ntua ne ka sa no kan ye si me kunu kan sa si e wo mpa so tena mpa no so hye jalabia ana so said mama dem so matade o said you are ready to fight galabia na so wo ya no e bia na hwe nsha se me shevio that time na me ba be kwa adwuma nti na ma do hese me be okay nti empa no so na wo ka se bra me bra wu ma mi sense for mo se se ana no se ono nya sa de no okay na so ya sa kwa ala ntua ne ka okay so ma me ko no ka chwe transfer yo nti odi ala de mbe na me so na chwe se ala ntua okay de na say bibi santimi ensi ti ma me guso a me boa me kuma 8 months duru ya ma eso be me ni life asesa ase o kasa na no kasa nye afem so nti me bisa no onya ko na de afa sometimes o ba ko wa ojina ho me so me jina wa me no ma ona o ka chwa me say da ko am so no na mi bisa no say bibi wo ho be se so ka chwa me onya ko sasen ya o benya ko no de akosha toilet onya ko onya that type mi hu ni sada o fi adwuma ba time o de bebe fi no hu ni sa afi o banzo obeti obenya obeti na ya ko sa no de abewra ho afi dia
ube hu ni say phone ni tua na so ni nti no wakopa de ehye kon maybe eno no phone ni hye na ho kora na okasa nipa ne bete de ehye kon de yen say bi omo de show mo kon say bluetooth yeah okay sa nti me hu ni say na me bi sa no say bibi wo ho no ma onya de on kan try me na me ma de meti say ona me ku be ka try me so nya me say so fo a obeye sikeni pa Say, or young men says so for obey or the four, obey seeking, Panamisa say how, or say, me a creative, me a hard worker, me a mobile, me a senior boy, no, Miss, oh, the baby or one of my young fancy me, and I may what kind of creature me, I am a patch and say, will be charming true. And no catch me, so when ya do be a honor ma, ni casa to send me, ni be to send me. Or you had one council or soon Allah into no person worry again in coming. Okay, in Tinker, Mamma, one day, no one say they baby, or no catch me saying the other wire. On a party, when you send our return for see versify. In Juno, the honor catch him say, on worry. Okay. And no, or so when you be sir, and I miss you, Matilda, wait me, mamma, again, I day. Akasa, when again, Cassa instantly, honor. My girl, I will phone so. Fair again, and Cassa again, you see you, I penny to say over my brabo, and my coon boom, Charlie woman. I catch me say, Islam, Malam for Consigning Mohammed, and Kupona some drinkano. No, you know, binime. Like the way I mean it to me, I deal about for 2 some bano. I come just 4 years and it to me, yes, I did. And we could transcend like. What damn shra and I couldn't keguzuma. May can't summon so crana and that for me, mammy. Into all besides, I did no problem. See, Kana, what's it would you chef you know? She said, I saw about for about. And if I'm sick, I had a mammy. Not go worry, because I long cassa for you sick. And your home, Debbie, 1 penny so. And a dana hen enough in Uncle Surgeon. Sikana 8 months in it. And I may, oh, mamma, was a mamma chef, ya come 1 year, 1 year 4 months. Oh, yeah, Jumana. But I say, so, sir, when you're Jumay. When you're Jumani, only a Jumani, yeah, no, catch him, say, maybe you chef, you know. You should feel no to me, could sit down. And if it were no new chop money, Miana, Miss Sanche, fear, only a Jumaya, and a man, Miana, Miss Sanche, fear, a decosi. 8 months answer. No, you send in life as I may be sana or becca gay. Or baffle for us, the chairman. Damn, I'm catching 8 months now, my chef, you need it. From a sick I day. From mammy, because one man called agreement say, what the choir may uncle bad day. And 1 day. Alas, you see one sauce which here. Missy, see when uncle now found choir day. Uncle Wallet. And no son will Koran. Uncle Panka says it, that I will. Okay. Jenny and same scacket to Abino. Not see enough fire day. Fako Wallet on uncle bar. Because I don't know see it. Because when I miss you because of a dining tea. You are down on uncle. Or talk about anyway, could go. Uncle whom you. Unyanya should be empty family sick I had a family. Nako Wallet by and ye. I didn't see a macasama and the Mukuni to Papa. To quase wo bro me me ga no efe me hu sa ade ne be ye me fra ga na me cheche bibi a chere no na ga ne ka kra ka chere me say Mr. Mariam ko adwuma me mechanic na me kuma me ja ye what the mechanic say me repair cars. Oh, repair cars. Mechanic bajan. Which part? Like the Benz mechanic. Huh? Bajan. Sister ma bajan no go fields na training. Tapa Goldfields mining company, I'm training me. We are Benz mechanic. And I hear then now Kuma Ujaye. I say Islam or ba Osha Trawa, Islam and pet. Now if you Besha Trow, now they are come me mono. And you cry. Sometimes why am I in a Nedman or you know, Jeep pan or so bit me a shaman and Polani. Now, yes, I do man. We are Benz me. Me person me who sampa. We are Benz mechanic. Church la menya maybe ana we are Benz ready. Oh, Benz, you know, me na me tire service center. Okay. And I feel gearbox me too. Me commit me to gearbox. But me to Benz gearbox. I'm catch. I'm sure ba how ba we are mechanic ya. Ben ma catch and send me show. Je fit adwuma no. Na mfata Islam Musa Traza Kranwa, what I have, Jaina Mesho. Now, what job I see with Timmy to gearbox with 2 shafts into gearbox. Me shut tying, sister. I'm tired. Yeah, you're overhauling, yeah.
me time do ya me yes be jake hwan e free wo man try bi who to gearbox wow me share wadwuma se meji ho na ma ye me njo temperature square na me ko na be ma wuja ya nsa na wo de be yes product last 2 years ye de me kra ba TV so ye do ba TV so station me feels eno na nkofo ne hu kan ye nkofo ne hu kan no se na ye Joy Prime na atenkon eno no ntimi hu hey sister nkofo kan pa obi hu me so hu me TV so enti wo ka se wo je well wo ka se wo je usika no edane ntokwa pa afese ofre ne mame se onimsa asam na ba me bone mame wa ka me hu sem pia se me cho mame no se wo se wa ye dai mama me ne ba ya o kasa no timi hu sem aka me hu sem pi mame ne de o ya na ba fi eno o se me pi fi dem ho wa se na wo send sika de ma no se ka no na se ba no nim se me na me sen ni me konsu ni me se be ma so ni adentia because I say me sen ni a na makacho no na wa from makacho so wa sen ni sika no nti o ma hu da say ye wo sika na wo de send ye say me sika ti mo ye wi anu afre oku no bona mane sen ma sen ni no no afre wo mo say ma sika na ba na we bi sen ma sen ni say you aba hey sister Maria yes ma'am enti de na si ma de say ni say oni me ofiti ho na meka no oni e sha se bro ma gen ko beto se me ne gen kasa no bo me kra ma me di meti bo dan ma ne ho no ye oba wa shira o se Islam wo ye nkomsheni yire no ya fe de bro sisi am sisika no on fa misika ma me no adane entokwa ene fiti ma ne de ma o mo tete me pa ona ne ma me ya me anim no kra ni o ma me posi ro no wegu aware no ne ba ne ware me bi owo ma ne sine ya so so mo tete me ana nyame nko aka me a me de ahoma ese me ho aku me ho mama me masi ban ko de otete o sha se atete no na ya sha se no me se de duan ko na mama ne di matem masi ba timi ka che me kunu se ento ade ma oba wo ne ti no kwa o de be ko me kai mbo bi na me kuma te ho wase ba ne kasa na me so say didn't you know ba isa ma ni ntia me ba ne se emma ni ntia me ba ne se ni ntia me ba ne se ma wo yi mi nyoma egu abonten wo yi mi nyoma egu abonten se ono ne me ntana bio because so be chusu me ne gen ni mi yenu ti me no ne me ntana bio 2 days me woda sini wo ho no ma wo yi nyoma ne me woda sini e wo ho no me sisi ametimi afra no na ne kasa na wabisa no 2 days no yi nyoma ne gu abonten na ofrem papa ka kire no se wona me ntana bio ono ana be ware me ono aso ne mentame ntime bra na papa ka kire so on fa me on ma misika na me fa mo kan so no fa ne sika nsi me ntime mo be sia na me fa nko ana me so me nya bosia ni bi na me hu ni 7 million but ona me yi na me de koye me de papa afa so me ba na ba be su me na amba akwara na wo me ho nso onhwe ne ma me no nso age akwara ne ba ko e de ne kwaso onye me ba akwara no 3 years enye wo ba adai abra me wo akwara no ye ye operation stylish fa aso no to so na hwehwe Iliasu Seidu bi anade Mariam ye bo e kan nyina wo bo ebi anu wo bo na mum se ye no kure se de wakeka ne popopo mebisa danda no ne kure dia and ye Iliasu you have questions to answer yanko nti wo se e de na mame ne se akoda ye wo watena wade ase awo no onye oba mamba choni ba ne se me wo akora ne ye operation ye me no anche bia ena ba ko no so beto nti na afa ne da kro me bre pa ti abra me san ko we no ye emergency eno so ye operation na omo pam kura nye ye nti omo jaye ahoma tintin omo jaye e kwan tintin wo me ho na ye kuru a na nsuo ye le bi kura free mo ba me bra panti ma manager akola ni se me ho tomia na me ye okay ya na ma beje akola no enu anu no me ba no me kola na odwane wanya mfie sei wo 3 years isi ya ma oba no 3 years eti wo no na wonyem na chintam no a okodi ma me ho no wo nkoji ni biem okodi ma me no ho no me nkoji no na okohwe no me ko ho no ba na me nta nko office no o se akwa meta akokọ ho no ma na ni nkane na ho obedi mechi me nso ame ho fefae nti abra me ho fefae na me ko wo ko hwa akola nse me kokọ be twice o sede nti se akoda no
O person we dey. Man pa cho person munje me ba mama. Person munje me ba mama. Afi be ma no so ba be so me. 3 months ni on buy. Ni ba no so woman China on send ni tempest respo. My friend papa catch one say papa no say ni ba ni mbu ade nsi. Sale sha o man nko ya na twa to so ne nko na. Ti ma person mu fun. O person sika no person. Man pa 150. 150 say 1 billion. 150,000. 1.5. Titi sika no. Because man into my makers and say who himself this guy kwa ware ada na woman na me say say oba foforo no waye ne ho ade if you answer any okoye no ho ade me because no catch me say oba wanya me ba hello So here me say that Iliasu Saidu. Mame. What to say? Online, okay. Stylish. Me a phone no adwuma na mate okay bi o. Me nim se me ha no ne make say dia. Bi se me nim. Hello. Me say one me mean proper. Let's cut this. So Nipana, so here, we have to Papa, there will can't be anyone me at least in a respectable manner. Me friend, me go in much yao. Nanka what just once I wait here, the maker. Irish man, it was one of the okay Canadian. Nantigre. Fa oba di ne mrese ya mpasa de okano e ya mpa dia de wo kan de fa oba ne ntina na fa sa trauma we nyina mu na me fro dan ka se o hia me obetimi afani na bi sa wasem aja Eliasu what man wasem evangelist naima unkwanso yeah naima ade ba ko na se awade ni nipa bebre be ko bonsam jemre bi ni o okay naima awade nti nipa bebre na braba ye miserable na nipa ni ma ware okay na na mifra konyo we tuntum we betina konyo ya lo ni mu amachira awade yo nipa bebre ni ma ware me ba cho me ba Eliasu mame adawru ma o mechia good afternoon me resa obaje me so mejo I want to say Navarimo. Only Mariam Yaboa. I'm part of the online of in person. Don't say. Me say me online. I do in person. The word. Producer ni kind of one kasa. What's two send me up a so chim. It's coming my quite Matthew. So what I don't want to add. Take it from that. You don't want it to be aired, but at the same time, this woman has been coming here not more than twice. So we are supposed to air it. Wadaroma. I want to know, but baby, I will do what say. As soon as I back to 3 months in it, and it is a quaum for be my. Are they? Eliasu. Mamma, that's him. No, be. Bushia say, Abusia, Mamma, Bushia said, me papa for car court takwa. Or catch I say Friday or the 2 shares Friday. Yeah, by Friday no soon, yes, some catch I say, where you are some, oh, yeah, some coffee. Still, I'm fan coffee. Yes, Massa, you can't be doing this. What to me, yeah, dear William. One in a picture. Mama, pictures, who want a picture now? Before no, iPhone 13, a guitar, my jack, man, and pound. Maka sounds wrong. Say, yes, I may do a dance and when you be women who pound. Come you mean, say, I'm poor TV now by Anka de Recipe. Ade from a advanced mechanical who to me who could son wa juma to say jai na kwatena be ma ho wa jai asa kwatena ne ho ama na onu na juma say what that man hwe no de wo ye Eliasu de wo ye de meaning say what shed that person obey who do pass ya
Because you just have to open up, explaining. Oh, you can enter some mama. To say. Now I can say I don't want it to be heard. They call Dosu. Dosu ama Jumanku. How so you Jumanku? You see, I never found so money. Go papa. Ni papa ma kasa bia. No mun timi kasa money na chief. So mun na tina mudi na chi beji awade. Yeah, boy, crying. Hey, could see a moment. What the enemy, woman or modician. It's one the best I could see. Salish, on Casa, friend, mammy, and mammy, Casa. Namin said, dear mammy, Rebecca. Now, Elias will say, do our water. Area say, your Timusano, your coba, your coban. Yankupon, or your beer, catch your man, said in university. Ochi obi aka se so na mu na hwe na mfa mawa na se wo di wa gine bo ba bi kwase bi wo ba bi o na fo bo sa tu ane malamfo so atu ni asofo so na mu na korehwe ade ko dientia e bia wa bofom ana brabo ni nko ye ma a lot of men are suffering because of sa kwase bu nkitinkitinkitinkitin we ya na e wa say online be no online be asem na wo kai big mama kakaka na menhwese benya ne maame no a Ohemaa na so kasa akodofsu no se ko dofsu no se siya amuya wasadi akobeba Dosu fompo na maame kwanse mfanko bebe ya de beko adentira wo so yesa ko ka che omo so no nya ho time no pe no weba se mo ka che dosu fo ti ya fa omo no mo so se ile tin de stylish fa kwa le to phone so mame na mimisa no de o ke kan de onye ni panche obi akrom ha eye ni de ene ede ma wo se ye tie wa no asem se mapi ba be twatro ebi ana de obey ken kwa wo bo no kure eti na won chire obi ka bibi a wo se me online na online fa na ko hu ye online be no Nhyira ahomano ma me na menya de bi sesia na me ka che se eye syntax tanks e na wohia tank papa obenya na ode asifie na beboa wo na eja wo so watimi akora wo nsuo wo kama pa ye wo sizes asort ahodo enyina ebi ma me enkwa ahomano so Elias ma me de say maybe oba eba adai wale wadi ama we foni aye nya media wakasa no wankasa die wani pe na media ya no Mama Adiata. Hello? Mama, what's the maybe over? What's the maybe over? Mechiawo. Mense what's the maybe over? Enye onu na ka me ni yo hima me mo ba na what to say? Ka dia ma ya wa wo ti ma betu me kura me kusi se wa de ye no. Enge de baby o de me na mo no. Me da wa se. Why? Emma, Miss Mechiawo, now what to say? Mama Botre. Syntax tank. And now here the basic yeah was size be me pacho yeah the strong tough nothing so no a real bow and show to agina the agina kama pa ya chere Ghana ha no yeah 400 agents are one Ghana ha wo frɛ number is see ya chere the open na yem fam ma na won so GBC fie na fie nya nika ya number edidi juma ne 0244 335 168 0244 335 168 your online shop no ye syntexgh.com eho enso ubenya ye niema papa no bi na eja wonso waye den wape skins na yedi tu nsansan se me pacho sebe ya oridi ne beda ho wa shave awie na nsana begu pimples acne nsano se de sitie bia no wo de a wohia skins ya to apete pharmacies nketwa ene na kese nyina mo lotion eno nti me pacho wada wo mia kakra bia na eja wo de afefa ba bia ensano wo no tu nsano wase na yi dark spots ni nyina de firo don't worry obey o recording bi o stylish recording in wadwuma na yenko number obetimi fresh skins yaso ye no woso no ye 0241 820 270 0241 820 270 your number ba ko ka ho eno ye 0504
485984 na unso eje wodie kama pa efama me pacho market surgical sin kanchiro say wakofa ne papa dia badwa so ya atrese pretty lady sanitary pad edi mu akwetene pa wo ba bia wo kwa fichira de wuhia de besiesie hu wo be feel comfortable kama na we no esan be ma wanya good smell sham kama na wo mother with her so mu a ebe bo hu by free infection during that period we no na wa beje ye pretty lady ye panty liner de bacho enu nsusu enie ehemu mako aduasa wunya ba kwa obetimi de atwa bosome ni nyina na wo de akwakosi yakofa market outdoor diaper no bi aba ya wa bed mat a wudi kai de no sempa no so a na de diaper no aboma ami ana papa e basa wo mpa no etim de etim entity enye hwe eno aso be bed mat no na wa disposing of we na kese ne nketwa e wo ho no mu a wo je ba kwa glass mako ensia eni shem ya wa market outdoor pant so ya mbacho enu so enie kama enu nti jibe na fasiesie mommy ana so said daddy ehu ya wa market cotton wool market baby diapers market baby pull-ups edo sunti won cry for when you mo kan she drug lane ubenya ye ne mapa no bi amekom traffic light nso wokuma se bomodi ya ne bre na fe yenso yento ene ma no bi ma ya number edidi juma no 0242770304 ubetimi nso afre 0553291477 na ene ye entwetwe enkomo zap time ye no ase wo ban school bag mu mpacho okunu ene dem ho no bedroom ho zap any zap natural mineral water me pacho enso we ni say ko tim say pikama yeah produce under hygienic conditions I fibia enim enuane no bia wo hia bia nso ye de bi ahye mesrew ice water ra ye no bia nwunu enye zap pa ma me atetotrom menye fridge ray kwaje bi nefa begu fridge ne mu na enoa na sesei edi hene ewo dwaso udu den match wa dwaso obenya bi woni horoma to sanso na ANS wa Tonsu High School Junction obenya bi Evelos Mother wo kronom Evans one okay na fe aboabo ya se ekese ne de 100 abai ye ne top school no na edi enhwene mu ya number na mede ma betubi na so fa kogu fie na wa obedi one dance ye say super ya number ne 0534 291-828 0534-291-828 zap esupa na yede ema wono Orange December bonya we otra fie na amadwendwen hye so te say Mariama yeboa ya wono ye ben sweet and so odonti ya dobe no menyo odonti we me meja fit and ma ware ye Elias Sedu a na me de wo meja ye adwuma no pacho bonya ye ja Elias ho what you say ye kwa ye Orange December Mesra wada 24th year December December 28th no akra kuma setakra de ye ko chele ye ko fili ye ho kakra udi adwendwen na chi asa ube wajari asiwo nti to that to be good na wanso feel wo eti na enamiensa the buses kama pa na ko hotels akese beaches no de ye ko bro aswati no bia fine the experience na moba no so pachofa cheme yenso ye wo ye package ho no ye 7 to 14 days maka kire oboga no oba no oja na ire wo mani meze unti na mba ye ne ade ono nkwa ne na mo na so no ga he ni waro mumra ne nyina ye nko ye nchele 2 against 1 ho ebe ye pa nisent no mesrew ye be website a ho ne de yensem Orange December no nsem no nyina egu orangedeck.bombastores.com ye number we ubetimi afra yesisi a ne nchemu bi a open no ye de ama bronya ne drawie 0531 090068 ubetimi so afra 0531 085235 ye wokuma semi pacho ye wayija ye ne Victory Baptist sorry da no what Tech Junction no and a bon break na ye ne wo entwetwe nkomo Flower Kids diaper abata any di one dance so the ball banwa and no hwere no dumi no abofra no to ye rese basa abata wotimi ye wade nyina na kodada di nchen after all I mean untini nyenene na mosa nti baby ni da ye rada the bedroom ho na kochia no bisanse no what to say baby ni bedan so a Flora Kids diaper
stew no so kama nsuo entete supermarket and baby arabian obenya bi ato open no dodo to no afre Delta paper mill was 0243-033-033 na onso waje wodie kama pa na yekọ yenim abusua mamemfa we entwam na fe no nkomo no mienu ewo ho na se de ka na yetwa recordings bi a obayi ese emu na edi na kegyinamu nti yebekpomodin na fe no yako na Alicia Deco and Trading Enterprise paper chow wase Bronya chadie prom watete niema no so eti bomodin pa fa wani echirem ewo honom a misraw WC ya yetena so ya se no baako 1WC no eye 550 na ye 550 but say wo so wo to miensa anasa wo to abrosa what so e dia ba 500 ompe we na wo padie sanso na ye wo eye basin ye wo ahwehwe ye wo water heater ye wo shower Sanya ma mabobodin WC basin ahwehwe no water heater ne shower ni nyina no ye de ma 2500 Ghana cedis wo yini makoma ne boarding eti Alicia Deco and Trading Enterprise was in fasa crema so bomodian ne bra Babamodianam de wonum achi akwan ne wonum numbers no atudwa akra e wa hai information wo pepa iso a na mpacho de amount no your package for no so WC basin ahwehwe any shower no eno ye 1700 Ghana cedis obi or man wo your friend saying shower no bi dada enti WC basin any ye ahwehwe no nko ano ye de ma 1100 yatete so pa enti bomode fa wani hwem e wo Alicia Deco any Trading Enterprise now so kokoje wo de kama pa yanya no ntie se ehwabo do awo bi aba enti wom a be ma won makwa aba na ebisa wonum nante se na so mame konkomo etoso mienu so bra yegu so na ye prepare recording no Abigail Jesse ofiriya mwase na watwa yen abi Not to say. Okay. Oh, akwabo papa. I just transit what you. Yes, I okasa yendi. Ai bre ejabra. Abi transit. Hey. Ayama. Papa jina wa na jiwa humia na o man no. Home direction. Ejaba cho udi ni baby of buy. Wo bank e mana konya. Ejaba transit. Mitimi mani nyina ho. Obi obabi ese e ma wakonwa na wo begina tenten sade papa na what to say opanyi fa mic ne breno na memko Abigail so okay na papa mpacho hi na ofri e baye wadarama mpacho me free aija me mpacho okay adipamku okay every year bia ye bebuwa Nhyira bodo okay 7 years Mfin soni mababu wanshira bodo dwumadie no okay adepam ko ne din ne de say KNUST zone yeah din the GNTDA Tailors and Dressmakers Association okay Ghana Tailors and Dressmakers Association and amono eye KNUST jo ewe na anam wadarama yeah me mudia me dindi because ajika na me penny for na eja afibia ekika ye sense ye kuoma no edi beboa okay nti ye breaki ene esi we say ye ansana ye breaki akodi buronya jo na every first May so ye na we tie be invite mo be tie chikakra program na se ye campus auditorium e first gate here ho na ye tie no okay anti me penny for na asoma me na me ye mo chairman na o masoma me say me mfa bibi kakra embeboa sika no dodo na 1000 cities and 220 cities and that's so as 1020 Ghana cedis jo wadaruma say timisom dia ani nkamensom say they can work in the day ye bie e dia to enti wey
Ghana Patrosensi should be in Tailors and Dressmakers Ghana Tailors and Dressmakers Association KNUST zone Pacho Womo Ediana Wono Dia Bain Pacho Eni Yani Pesa Yate envelope on one na Yama who say Sika Ampa Pacho Eni Eja Uya Christo need to say Abano Pepe 80,000 in and 20 Ghana citizens because of Sempire 1 minute man na afeyanko Tabompaye Nhyira no mo bro hunu gya nya tumfo nyankopon amen anopa ya wiye ma yeda wase amen adofo ma wakono adwuna bu maka wakoma bu atito wansase de beboa anyanka ne akunafo ne onibi ajapade mesra ne se wo se de humo boni mo bono de fam awurade obi biara de da makoma so ne afi bia wo mu dwuma awurade manen so aba emfie nsu ni de biara de mo de ba ajapa mesre so mu bi wo mane hawo esu ya wodi edi mu a dina yenso na fa bie kwa fa domoma mesra na si ade mo se awurade manen nya homo ho na wo na dwuma no wasetena mso nya yie enya ho ma Christ wudi munti amen amen papa eti ukwa ma wo masonte se yensa asom na ebebodi no nsoso echina ede aka edia ewo ha no eda masepa okay Nhyira p all right abusia yanko enkomo a etoso eye mienu Abigail Jesse voice recording na Mariam o maya bono o pese ye je no den ne wo so pacha masiba no masama e try say ono wagu aware no ne ba no wale mebie mu owu kra ma ne si na yase na ne ba ne fie adwuma ba obetu su mi ne ne bie no ti me kun fie adwuma ba so obeyi me nyoma gwa konten so ampa ti masiba no o ti se na o ka so no ye na ba ware aye abi ke ko kasa ba no no kan o smart pa enti mi wana num kasa so no no ye na ware na ya mi wana num kasa ware no perfect day one okay stylish wadauma ye nya recording no na ye mona meaning say nka Iliasu na ye so stubborn mpa nka ba panyina wo fie die anyo bi ha no nka obema ya te wano asem kaka so o meba no eti say na de Mariam kwati wo ka no enti sa na se kata shi ba no abeye wagadri di de phone na to so wa ma mpanyimu no so ye pese eti wano asem no so hwe se de ewusi ye asam so eba anu ani edika wo udwane asem wa na akohe na udwane akosi daben eti ni wo a mo wesa maye ni ye hunu de obayi ka ni nso ye hunu kwane a ye befa so ye beja obayi ne montem na asumdua aba na hoto aba enu ani ade ye hia Sisi ane ni nua be ma nso ano meja me wale kwa me ni nua basa kura da ni nua be ma nso be threaten me ni ku na betimi ama no ho kwan oba na me wo maseba ma na oje aware ni fie ho no na me wo no ho me ba da de ni numre na na ni ku ketwa bae oba ye me ko hagi ni ku ketwa because mi nim se bibia wo ni timi hagi no na kan sa wo ti se ma bae na wa be na nyemisi nyaminsha wa no suyo eno je ekonyo so wamba ne nyaminsha bi obai so betime warning wode ehun se de obetime warning se me di ni maami atem nso maami mom ne bai be bo me ta ko bo me kokugu ekonyo ma bra na akola hye mechi se me mburu no na msinya kokon kwa mane mpare me se me ye bibisa wode to ba yan je boss me ma se wa threaten me o say o threaten wo ko ye police case Mbajo de adentia me na mo kwa miniska me kasa na ma me bo me kokko no me ne ko iso mo 100 cedi me na mo ska bia ni me wode wasa ne ko e wasi bo me kokko ma mo ma me ko ampo se me ko hospital no mo ta kun kura ye me ya ene na me ti pain ni bio wode togo na yenhwe me nim nyenti a ma me ne ba nyina beka bom se me ba no I rough ese omo se osi online de on kasa na me ama me panyimu no so no me so me ya panyina me tie kire me so online so me nkasa we shall see Abigail ati say na adu bibi aboko ujidi na hairstyle ben ya e payment okay ewe wu na nam ma ne so na bo me nkomo ma me boko me ne abrante bi efe no kobi efa nyinse oya den hu na na fa nyinse maam da bi eye den yetna che kakra eye den na na ko tena che na ese mi hu no
ana ɔse ɔpɛmina yɛtena ntimi de yɛtena mamfa adwi bi anhyemtim na mawie school so ɔyɛ school bɛn JHS tiwe JHS na wona mua na woshi akobi na kobi se da bi na mbeko school na mbetwa so obeko SHS sene still a JHS na mua da JHS mitlo wie mehu but that can now be reason na twam 15 years ko 16 years ntimu na woshi akobi ana dey asem na kobi ka kire wa wotimi ne tena me do aka so pem na me say oh Martin no aso beto me school na me say oh me ko na se ma me de me ko na beto me so Martin am see na me de me no that time now we a virgin na me ngoda ante ya ka so be a virgin as ye ne say obi on fa be mada na wo ye ne virgin de say nhia eti na wo ye virgin na na wo fa be mada ti ko be ne break you virginity break me virgin den na wo hu say wo ne break you sana me ne be ma bia antena na wo nso na me ne ye de etena na nyinsen ko bae na me frɛ na me de tu wani na say wo no ma me mo nkasa nti ma me ye de ma me mbo obi wa wo escape me question me person be feel me say dear na kire say wo ne ko bi hia na wo ye virgin semene ni hia ne de na me ne da na enko sa wo de sa kan wo na enko ana na enko sa enko ne jojina chire auntie say there be say komo me person me wudi entia na ma wo ye virgin no e bia wo oni me hia ade e ma wo ba bia ye virgin woni ba ma hia e wade bi esi eno na me pa tie pro enti etu eba ta na eba say eba say ne say like say me nya me menses na ba ama pizza first time no ne ba first time enti e chedi ama bi tu ka chwe ne say ko bie ade we ya aye me ne kire say me ye virgin manka onu so ehu dabi twa so ana yetin nyinsen ko bae na me de me frɛ na me ka kire na say onu maame mo nye de enye free ntim mama mbo o maame mo amane ntimi so mama o maame mo amane ana aso behwem wa hweme ana me hwe me ho na me ye de me we me maame ka chem say odi mi beko sko makofa nyinsen de enyo na de ni sika a obeforo ka akoye agi de ni sika ye de abehwe me ana me ko mi ya kete odi na chi wo Christia ana me koye galam say dwam de hwe me ho na me wo ye me ba wo ya hweme ana ma me ja me wo say me ma wo de a won ten fie o me hweme na akofra de na ba me ba bedi ama papa kan ya na ma me so ntana na papa sisa ade ahoko obehwe me ama ye de ama me ho achen na papa eja me ono ko aye nto ko aye ba na obehwe me na ma me e bae no se oba tan awo nwoda ke se o ye de wo hwe na bi ba bie ma na wayi wani na nya ko bi na ka cho so beto school so no ma hwan sande opa me foforo no kan na nya se me ko wie na obeto am so nti wonye mo no bra nyinsa ne ba ya obo na mane o se oni o maame mo nkasa no nyina na oni wonya enhyemudi na ye me koda na ukoda fa nya o maame mu fie na obi oni o maame mo nkasa fie o no mo koda o maame ne hu maame ne de on tifie maame ne tie kura maame ne obi o tie kura okay nti bi o me ko nti ko on ko am yin so no ba e da kete so me ka se sa de min si wo ye de na obo na me bon free sa de ma me ka se makoma timia na me boa makoma ntimi ka ten se min si wo biem na nsini che biem ko si se me de ye de o ko no banda kete be so ni de am ho a anadwo na wi anano pa anadwo ana bedtime be 7 to 8 na wo ko pede o na wo ko pede o na me koda o koda ti die ne die na wa fa kire se wo koda aw me fa se ye fe ndie bent mi le me kwa me fa hwe nkwa no me fu aye de ekra me so ma fa lan kan se bia me ba ho na so nim se de bia obeda nte de no nim se obeba na me nim se nya de bia la me ko okay tu du ro na obu me no ke do no me on wa lock pono no ewo outside me nka se achire itu lock no me bo mu outside ne fa me fan say achire okay itu me bo mu sa inside do na abonten outside tifa inside itu me bo mu sa no wa fi me okay it me ti say obi ya gan ye say so lu ko bi ne obi na bo pro new sister on di no mo nya maya mo na etifie
into oye na osinyo sister wa fi na me dem tutu na am call ye ntime ekwa e na obi epunu again say I don't know obi abebo pono na nko no ni se me kwa me so na me nko na me gina mo toilet no ye de we die saa nyume na wo ka se me ko anya nko ditem kwanche girl uru so na o say girl na bebo obi abebo pono na wa mfini die ele se nia wo de ye me no odi bi be de ebe ma girl ne kansa ni nyina na o gina ho na me gina ho ba ni say me de nya me hwe ni no na wonyam na me nyam nti akara me say me pia na me se kobi enya o hwe ni me eti mi so kra me nya dey me ba bium ana ma be yo bibi na wo ja no nkyere so enya dey enkyere me le ma me ka se ma anka na me bo na class ni ye ka ntimi wo wie no ana me de asem no koto o ma me anim ana o ma me ka chen say na ho ade ye dey e wo fom on de ntimi nka sa akwa ne nya na wo hwe akwa no me hwe akwa na me hwe me ba na se bai ni gina hwa na ameba ni su gina ma obi nka nche se mo se bai ni bani ama me de asem no mpo ye de e ba ha okay me de ba na e ba sinsa na wo gitum se akwa na ye de e oba ana wo hwe akwa na 5 months 2 years me ni ekwe obra akwa na 5 months 10 million month bia month bia no muka se me ntwa bo ma na me se month de me ntwa ma na wa wo benya fa ma wo ba no na ase month bia benya 2 million no mo se me mbo aka na me se o ma ehu nya ne aka di animu na ye de enti no benya bia on fa ma ne ba no na me meto mitimi ye madwuma ye de editi na me ka asa ana oso month obi ma aka 2 million etu hwa aka no 5 months nipa odi scan ko sinisem na ye papa enya o ka aka no ati mo di papa atem what did do so atem wa akra no what did do ma natem to ma me say on de onye de on fa unto atem ba on ka bi nam de ko to papa na ni say sikan say month 5 months sika de ba on fa bi nya day em ba biem nti so ni say onya 2 million ma akra no month bia enti akra no so no odwan no ko school a on so ogina class 4 be ko class 5 o ko school mu bia 5:30 no mo ko school bra mo ka asem no a o start say o sika na ba no o start so o hwa akoda na one no wo ho dabi one no fisa wo ye one no nya na mu kita wo de bia dabi wanti meko dabi wanti mako na wan ete oh na wanti mako ni de me ne ba wo tere ba wa wu so wo case ni de a long case den ti na ma osaba akwa ne kwa no kwa kacha akwa nsa akwa ne nya ne ba na ne ba enko brains ka 5 months ni ko be sa ye de ama ne biem ti akwa ne nya ne ba nti ma onsi wo biem akwa na ne ko so ko gini sika ko gini sika na me ka so udwale a me ma osika biem efi so papa na mfa sika ne ma dia ene wa akọ udwale wie na wo ko sika akọ na se ma me ko sika ma ye ba bo mi nti me nko ye sa akwa na pon no ko on ma no apam ne se ko na nya me ba no nka me ba no wa nka me ye de nka me ma sika na sika me de be ma me bo bo no de akoye die ni person ye die ne hwe sa akoda na ye ne ba ye ne ba akwa nso gina ho a obi mfransu su enti den na person ye de bo ma adukrenti akra no enye ne ba chinchina by force sa akra no enye ne ba no on the all me cameraman na ba bi akra no frame mfa no komo opa o ba no anya sei 9 years stylish Joseph Kwatin we na ye misa no se sika o de be die ne na ba no a wo mra na ye ntwe na ye we fi se wa jinyin se no wa hwa akoda no na wo gidi se wo ne no ahia wo hia akọ bi no na we JHS no wan fa be ma bi adim ebi a wokoto so ba no te prama ma dabi ma fa be ma bi abi me sa de minim ye ana se kura me ne ti am ne wo me sa ono tete me sa akọ fa ma me pe me hwe ya ese hamen na me join life ma se wo no ba ma ha wa no join life ma ma da life ma ne me na hwe me ba se pa no me di ahwe enkwala no na matra sa ye de ahwe nkwan because of say me nimnya manya ko form abawias me bebe o mbe ye de me do mu kosi enti me ya me si de bia me na ma ahode na nya me na ma nkwa enti na ma ye de ma hwe me ba enti me se me sa de ya sa ko fa be ma foforo pa bia mu de ese na me kwa se ne me koto mu bia sa na me sa ko se wana ne wo se ya me ni obi anti o be ma ne free bedi say I do 1 month 1 week nti ukura nyanka miensa wujidi ma me miensa
abema na ye wo ade ana daabi de adwuma na wo ye mituba ntikodwa how do you nkoda na me ensa no mo hia be ma within a space of me ba Joseph hello ade se wo kwa ni ya fra woni anu wakasa ya de wutu so woni ne to so kukuku wo ya ne ya anke ba fra o awia kete wo amansa video so Joseph Kwatin dia na aposo ka che Joseph mama ate adekurenti a akra ne nye ne ba no kwamlambra no benyima no se akra ne nye ne ba so ndo so abo no se ska de be ma kono di koye die ni etimi le me ma na kwan to on kwa ya ana first December na se de be si di asem na fa me no obi asem nye basa busan se ni December no ye na na ebufu ana mo pese ye kunku mi enim de tana hwe wo be fa na wo hye obi a wo je sesa wo kwato ni mrade se wo be we ni school ba to wa so ne ade na na ma me mo nkasa wo twi dispede de na mo ho oh ba no bi le mehwe kika de opeso ka che ne mame no de me ne ye na ya David ye wo mu bi aka wo Abiyo misi de wo mu bi aka okun no enye me kun eye wo dia okun ana me di wachi akubia ma wo enti de wo mu bi opeso ka kire no na iso otebe bi ana ogina bia ba bi hwe TV no ka kire no bia ba le oton bi oye bia ba ni ba ni din de se ni shada nim ni din misi de opese wo bu opeso ka kire bia ka kire Oni weka madam you ko ye bia na ne shimanu ana ne shame bon me ya man pa jiji manu sisi because se kwamranto no ya no tete to ye kokoti when yi ya man obi won ma wa uni fe ne ya de no wan hwene ni so a ohun so ani abrew me si yi manu sisi e na de oti no tie no won tie ni ye nsan na otiwa na ma odi no wokwa na akra ne kon ma na wuto ba mu ha na wudi mi matem abrame me medawo usu ntimi hweme ana wa hweme me manketo no kwa maka oba no kwa ntimi hwe no akra school atale me ana meto ne mpa ba na mato ni school bag akra ne ko school me yi chop ni de ma akra no be twa be 5 months o se ba ne se wo gina fun ne so na no o se ba no ntimi hwe o se akra ne nya oba njade kwenti akwa ne nya ne ban omra no metre me se ma de ba ne se wa do wa se mo ba no wa hinti a me sister bakanti wa ne de say sister fia kokko of 10 beans 5 na medi no me fa metie ma ne ntwe ho enti se wa di bria na mani abre bia bo ne demonstration what am I say Joseph Kwatin stylish and then na esi wa kire wo Kwatin for one basem one mwanya semo evangelist Abigail oba ne ho ye fe osan Jesse adwempa Abigail mi for mra ne ana no oba ne ho fe no adwempa Abigail adwempa okay you better take it amount yeah Abi Nhyira mama fancy form no na me huri no soro anye na ye 1st January first ne dia ya sura no kenya sa kenya Abi ushia Kwatin wai wiamuase ni yirikom wiamuase mushia ba ho na mushia ho da winya ba di asempa no ka kire wa ma udi na chi ele se wa ka so pemi no ode mi ko sko oba boa me that time na ma me nhwe no hwem etina mo aben na wo ka ho asem na wo ofisa to pam wa na wo ka de na me nim sa da bi ma me hwe nti ono na nhwe ehwe ben na wo hwe se wo be hwe ana sabe mo ma wo fo ya so mo dum be fi ba bi a mo mpene so wo wo fo hawo o ko school
wakosi abrante osembehwe enhwe ben eho asem na woka wa misa no wo so adwene na wo se ufi se nhwe ben I'm saying because we are born. o ma me no mo No born. enti mbuwa ben ho asem mpa so mwa oka abi na ho ya wo de wa ho ai o jabu ase ba bia o di na bedu o do abedu se o ma yese 4 what if you say 25 Yabi ma ye diagnose asem ne hwe ba bia na o first born now how many years 25 na me 17 years now 17 years and now o first born when kwa defilement except be man no wo ye me ye chemo that time now I class say me we JHS into JSS one now in this school and now they are wo Abi yawa situation bi wo ho anukro ni so bi brofo so a ye hwe from grassroots ekosi ne so a na one aye mistake no abi ko school an kan so nko so da ma say won tumi brofo so anko fele but won tumi anko school ti wa ba no mama on dia obi ye abi ye batwi ni mu na mo ukoi koboda wuro catch school for girls ne say dia fa wani unfa wabra mamu unfa wabra banya den eni agoro tabi makabra no dia fa mani so enfa wabra banya dabi anto chacha ani chacha edini no onimto so kakana mnande intimento kata sa me minum kra me ana se nyine minum ye ya woni we me so sa rema eze so kakana mnande e be se me hwese futu e de ma won wafa Father Bafa, 80 yanko. Ana mimpeja na soso. Ya family swe. Mimpa mabra bonto chacha. Oh. Ayini Yesu unchano. Enya gwa na midio. Me chira wade pa. Ya family swe. Mimpa mabra bonto chacha o ye. Ayini Yesu unchano. Abi na nko asori na go. Because Christ apostolic, I'm sorry, pa. Christ apostolic. What do you mean? Sorry. Christ apostolic. How can I be different? What's Christ there? Christ apostolic. Yes. And Christ apostolic. Only master anything, Abby. Stylish ebusua o hwese benya Joseph Kwati ye de letter be ma fa no o ya amasi ye de letter be ma na de akoma no ai ana say be ma na de akoma assembly man ye le na kasa na o de ama Kwati so ye ba o say ye beto ba nim Kwati fa letter na wa kire ye beka wasem kakrawati Mariam yes ma'am okay se ne de is adjourned because voice notes na APP mo na no ya meden enti tobo kakra na minim so ba panyin wo ye panyini e den wo mpanyinfo wo ne nchen wo so de sai ma de ma ade ata e bia na abufo wo na emom sam pani ampasa wo so na oje awade na si ho na wanu asem voice note di ni eni dia ka bibia nsan ne abo voice note no nyesa chena yaba wanu asem wo yensa ka na eni wo ba na no asem nyina ni ewie ya case me abefa oba no yes sere no me mpe kasa gugu de be wiase no mantimi anya action me de wo me ye say ya ni du mukua e na abomu no enti se bia na wo kwada adwene ho bibi fufo bi wo a ma ya sonte enti twen mpe se na ye bebo voice note ni expose ma me no e bia na obi atwerefo na wo beka bibi a kire ye wate I'm trying to Dawood a herbal hospital. Na ye ne doctor and to check what's not sinti and ne color na be me shemeno. See and no better my dear. Doc, now what to say? Yeah, we are done. All right. Okay, boy uncle my. But I say my age I don't see we are here for you now. MOB akwa ba Dawood Herbal Hospital. I was for said them one we no. You go so ye adwumaden. E wa pomden IRSM. You can say me free hospital or by don't we go over by easy.
yenuanom a efre buchira ba na omo beje ayaresa efe enika ekire se adwuma pa na yeguso ayeye na sede yedika aka no sebe ya media gro krubidi no kosawi bunzu nkwanta ye chia mu nyina ese ya media gro ye ba na adwuma pa mu enti yare bia ha obia ba bia wo hwe adom tv bia no ye ni ye chichi ba bia kuma se ye center ba bia wo bia fa ka bisi kuma se oro si kuma se ya bisi edwoso ka nyena ofura edwoso ka na catch meter na driver so obisi wo krapa ye wakra highway kwan no pe krapa old metro fm building ni mo ye adwuma joda kusi memenda kwesi da nka ho yare a yesa doso but ni yare de ye re ni yare ho na de aka hodo bia no to hwana mo bra na oba Dr. Dawood ne Dr. Saka no odi ani je na be kofi obitimi ba o te consultant oni na edi nkomo nyina na usu obisa no se Dr. Pre ya de we de mapem enso ye nya de nipa no to aduro so ebeti wa bi mo be ba review no ni age every time we are Dr. Dawood mi tre obi food that so crying nipa no ba no mo di nkomo a na odi a che ne se da wo ba ye no na usu banya mi adom say ebia na ya wo emiano ma ebe be na wo problem awari mu awo ne ma na be ma ne the pressure mo ba no enso me ma be bi omo ne omo yire no ma ba ye hospital oba pa ono de be show oba no be ye ne test no ne nkwamo akra dodo esese wonya no so otimi nyenzen oba na enu wo ze ye kan no wa ye din enti ye ka say awo ho ye den ma warefo a bomoden for ka na bra obedura nyame nam ye so adanse na e ba na ma ne se apa ho obenya wo de edi ebi na ye mema hawa empanimfo mema ne bebre na face e prostrate ene ye nia ba ma ba ko a oba holiday se wo Ghana o UK na oba for treatment nyame adom prostrate na Dr. Dawood treat ama bibia ye okay ene no be kra doctor no adana se na oba ye wode ani je bebre oba ye so abeto ni nuanum bi no me free UK aba ebeje aresa wo no no mo di nkomo enti ba bi awo hwe adom TV bia no ye number no screen na se bomode an Fred Dr. Dawood ye kasa ya friend was 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ya bia how aje ni yare bomode an Fred no ba pa woni e TV no Dawood ointment ne capsules no e da screen so enwemi yenuwe ama baby e beko bia na yenim abanyam trend say uyi ni yank wenim beti ye ka say obi hwe yesisi a wo say ebe we ya doctor e ka ho asem aduro ni you me say baby a wo hwe bia no ko pharmacy bi e ben over the counter your friend drugstore herbal shop ana baby e tun aduro ye wo cosmetic shops bi nim kra okwa oton Dawood ointment ye ko brekum ye ko hu bi wo ho enti baby a wo bia ointment ne capsules no eno enante boom e ye adwuma boom ointment ye kura me e da screen so no eno ye dompemu adwuma se kasemu obi wo ha adwuma a waye ama na nya problem ne sisi ana ne chi kase obi de ne kotodwe kura na ebutu so sei no ama me 90 ye ho aye den Dawood ointment ne capsules ya ebe mo asori anante obi de no da sori ne chi kase no ne chi kase na se ye gubum to Dawood ointment ene ne topaye no enti de obe ne se enura dwuna wadware awie no na wate Dawood ointment nasra baby ye ya no say wachi kasa obi oben wo bia no mane mfa ointment ne nsra ho mawo topaye no oto ano miensa no pa na no miensa nwumre miensa no pa miensa nwumre wa obe frɛ numbers na egu screen nasena obe frɛ dia dance yaba obi ana na chi kasa no ontimi ntene ni mu onama sebi I say ade abato bi dem na chi a ontimi mpagya ni mu ebe Dawood ointment ene ne topaye no ama papa na sorry ne mu atene ofro se doctor ma se dem a bosume bebre mu pie ye no obi bisa me se eja na akọ hye he enso intimi ntirechirim ene nyame adom Dawood ointment nti last week metima ko wedding ne ama nanti akọ madam fuba na ware baby a wo hwe free bia no ebia na wo saa hawo no wo chika se no emu ya wo ya emu rew ama wo mu akọ ontimi ntini mu koto Dawood ointment ne topaye ene da screen so oto nku na no atoto paye na ka ho
enti de obey ne say wo de ointment ni betwitwi anopa ne enwumre wo de fasra ho keke ne so de twe fasra ho nipadua no tokro didem ebewrem na wanom to pae no miensa didi ansa no wanom no miensa no pa miensa enwumre na wa obefre di adanse me so obi wa ne kotodwe no ne de ne dru ba bia na ho o se sasabro nu ya kire no wa ye bebre but still wonam ne nan ne ba akokra ya achia na onya na taba wonam a wontimi ntia so yi to da wo ointment no ne to pae no wo ointment ne betwitwi kotodwe na no pa ne enwumre obi de no nam akora na ebutu so no etotimi tiem as a kora na ya na ese yi na ye sound e ye dede e je kokoko what me twitwi so say na no to pae no me ensa no pa me ensa enwumre number no go screen na say we tie nso afre doctor ye ka say ya e was 0244 88 64 37 0244 88 64 37 for doctor no bekasa e bia na wo de ne yesisi yare nipa bia ho de nyina gina kotodwe ene yesisi ye nante yeso obi akadem esan ne sisi obi akadem esan ne kotodwe ne nante ye ho sisi ade anim akwada ne mpani first no obi be complain say ne sisi ane ye obi a ne mfie na kwa anim ana o ye adwumaden ye bapa no ye maame no akuafo yi enso obi wo ho a ye kasa yesi a won hye da anya adwumaden bi obi adwumaden ba da bi de eburu bi de so enso wo complain wo sisi obi tena konwa mu a waka ho so obe sore no wa anya de anso wo ntimi nsore to da wo ointment unim tua kra bebre na for say doctor do no hie bi na tua so otumi so wo da bi ada na pen wo da for ointment ne sra wo sisi na chi sei mo a mo sisi ye mo ye maame no ye papa no for ointment ne sra wa no pani enwumre to paye no wonum a to miensa to dodo bi a wo pesa wo to bia no yi miensa no ma no pa na no miensa enwumre wo sisi no badwo wo sei ya fom obi de ne sisi ne wo ne se mpane bi ne wum obi de enso na ehye no edwan ne sisi echi dwan ne se maku ama wotena kai mu abonso wache ya no bebre na afre o se doctor na me sisi me no madro ne bi de ointment ni twitwi edro ni ye o ya maame ba ko osunwan ene ne nansa ofre o se doctor me baba ko ye nurse ni odro no oni hu agro na me an e bo ame e na me introduce kire no o se doctor edro na bo ame papa ama me ba no ono nso agye to mu prekope me kire na okoto da wo ointment ni bi no edro no Ghana ba bia wo bia no o de ko pharmacy bi e ben o so Kumase enkran Cape Coast takrade baby awo sehi asanwe so yo so dwabe so wo brekum sunai baby awo hwefu bia no bole bamboy tamale bia na wo boko ene ne important baby awo de go to the nearest pharmacy baby eto wadru wo kwa also pay da wood ointment ene ne to pie no to pie no miensa no pa na no miensa nwumre ointment no de betwitwi keke fatwi anopa ne nwumre usisi no emu bedwo form kotodwe ebedwo form obi a ne nsa ne nan taye titiri onsa ne nan taye titiriti eduba obi a se light a shock obi de no wonam ne to asese no obapa etwetwe no ne sciatic nerves na ma otia ne nan baako ase baako wasen baako ohwe ya onko pharmacy bi ebe no to da wo don ntime ne to pae no me so me nto nkun ni nya to pae no eye adwuma bom enti wo to ointment na to pae no wo do ointment ne besra baabi a wo tititiri ana say ye wo ya no na to pae no medical culture wo say wonu miensa no pa miensa nwumre didi ansa na wanu ebio no ho dance ye de wana wo de beba ebio na ebre capsules na nyema oba a wo nyem enyema oba a wo ma akoda no for akoda ni 12 years a ointment numbi if 12 years ikobia no so oba a wo be ma wo that 360 capsules and an ointment. Number is 0244 88 64 37 0244 88 64 37. Telephone is 0201 68 17 0201 68 17. Obapa mo fan kese ba ko dwabe so. Ne nyansapo okay abobia mo betena se bia make say wo hwemo oh yeah that film dwumedie pa okay and the great nyansapo phones me don kra na mo ba jo
Auto phones. Yo. And a church, I own. I'm sorry, a drink. Yen try na yenye a yen caswaka, na ye coba. The academy nano, it was so ama, you try one basia. Nhyira 104.5 I was here. Ohemaa. What's our way? The framing master Amwa, Naso Amwa. The Frahanamo Amwa with mobile service enterprise. Eduma Yena Hana is Spreaker, Airbody West, is Spreaker. Inside learning kama okabi ulohani Spreaker kama pa yenye adwuma basa ye adwuma sin adwuma o me master ho no mo 7 years we are me pon me ho no ye adwuma no wala gi sale ho asaf market ona na me ye adwuma no nyame adwuma ho de na ye bo ntaabo na ye de ye adwuma no ye nyame adwuma we are sin ye me sesa no that one ebe we are sin na no na o ti nya machine be friend woven ye di bi so ba hanti nyame adwuma treshim e wa pem so ya ye adwuma no ha o de cars mako 100 ba wonya ba bi desi ye adwuma kama pa wa mi wie school no na me nya school anka meko pasata na fie e mo odin ti nyame na madom so ma me wo fa kopi amona ne ana o me de beto adwuma mu am bi sun adwuma no sun adwuma no so wie no wanya maburo o beto afidie ma bi di shop no yede e de ma me ti adwuma na me kura mu a wasaf market ne nyame aduma e ti ma ba be adwuma ne kakakase me start adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adum bismi nya ba bia ko bom pa ye ma me start adwuma no me start adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame aduma me sabe bie company we kesese dinya se ahase no ana iti me boyisi yo machine a edi twafela ti adwuma ne ba ho se fe pa ne de yen sanko an ne twafela no ba na de nyame adum yo machine edi twafela yo machine edi bulu ayi no nti sisi a no gu for plus 1 no na se what must sound the car nti bibia dry not ma aja ko shewo vini mo aye challenges you women say on say ade bia obe hase bia no mfa nizi the premier na KTI nkwana na oven asa 1999 seconds SUV bi wadum asa na nipa mako bi si bi enti na emani die kese se be se mpa bru chire kwa kokotena okoye adwuma no na committee me beto machine bi but me try me try be se 5 times me nya bisa na ewurade adom paiboa na ewurade nyansem no nimdie no obi kwa ma me a ene metima nya machine a me akasa me hu se metimi di ye adwuma ma adwuma ne ye se ne na me pe na akasa no ye machine so use no kwamia no the whole machine bi e no eto ye machine we e quality machine a je se wo de ka wuam na wo supra bia ye kama be yo ka be pie no be ka si e difra bo che na ye why I want say adwuma bia won ne nso ho customers ni do oba o se me de mi penisi a chire ni mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no pinti papa ho your first class and your second class into which chire ni mu other ones na aka na de meka to se ne de minti menye enti make sure ma hu se car we pinti se ni bit my de aye enti me work machine no kura na me fi se ba hadna mete so aye de ama se be adwuma quality na kwa enti ma ba because your cars ni bo pinti a can entman che won sem kra na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but wo open tika 1 year pepepe na ka na yebasa e fa be boy na ka ibla for no so na masa ni ma won na yede etimi ba but dem ka she nyame en mi na so ye adwuma ye na ha no ye adwuma wona de ka no kwa ye bitima galanti ama
actually letter to say adwuma ya yama no oni bi ansi oba time say car no 2 weeks ya 2 weeks no obeba na aye ready 1 month 1 month no obeba na aka na obu akwa mtimi ne kan say oka na 2 weeks ebi kura na bia 1 week na na ewie na ma so say baba oka edi no kure e wa adwuma na ye ho nti e ma wo bia ma na yenye problem ye de e wa ye ha adwuma ne de ye nya adwuma fete bia ye ye adwuma wow de kwa e sa de adwuma wo fe de me di prosper me ma papa na me di ayedin nti mesle Ghana fo nyina mo fa inslaso na mo mboae na me mbenyi nya pa na nya me be hyiam Brunya said rubiemo ye mo frey ye wo no mo den eno nti na me Ohemaa Benewaa me to nsa fra o sadie ne kura wo eye mu eye anwa eye ntoma eye ntade eye sikade a me fa namba yi mawo na kakra bi ekura wo fi se na me asem ye ti asese nia wo de fam no o de fam awurade na nia wo de ma no wo hye na na mu nti ye kura wo bi aketo bi ensua namba wo beti media faso no ye 0550 068822 0550 068822 edi ebeba no eye insure donations obeti me so de odi enwa fa Western Union ananso se MoneyGram e was 0552827834 0552827834 yesre wo ye mo frey wonu mu dan me ni umienu sa feyin so wo niema se doso se ye ketua bi na opese mi ankasa me ba be fa number we so na obefrey yesi 03220835570 wo frey ne a baby awo bia ye beba be fa de ekuta wo brenyen kame ho na ye nhye mo frey afunu and I say, when you're fantastic. Say, dear, we in charge when you feel one casanca. Losing the layman capsules. A mob sissimo to Juma yet ding. No bread you must saw with shanka sanka. No, near. So, losing lotte, Mr. Unless you see I'm always what if you want you're free to come to I say for. Semi boom round see me dear someone. Me matentia, losing lot and mixer. Losing layman capsule. What your bem more and allow. Losing law care mixture. Losing delay capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules and men do if you do what they cronk one and a law care mixture so a pay for a ma woman no for anyone I want if you do what train son can FD Ashisha sa a jedian kratoimu adia to muse eye. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy. Okay. Ewu. Adwuma say. Metame mame. Okay. Metame papa. Menene ni anyaka. Sani mawi. Okwa ware. Na sabe enamu kunu so. Wadwuma say a wonim nyansa. Okay. Enamu kunu so. Uwa wonim nyansa. Enamu yere so uwa wonim nyansa. Enamu kunu na yere so no mame yaka wonim nyansa. Ono papa yaka wonim nyansa. Wonu ni yaka wa wade ntia. Wo wade nti. Wonu ni yaka. Wonim nyansa. Sani ma we nyina betimi ahwere. Awade na ehoho etumugu at any time. Etumugu. Awade gu. Chawari nti nya wadwuma ho. No bi nka se ana de nyame aka bom. E kire nyansa asem no kan no. A topic. Okay. Uwa mu an definitions also. Otima se de wo mass no. Na this what kire ansa ne hu se mass ni. Na ni nyina akasa. There was science English but na de ye no ne hu se we science we. Aware ye tia ware ma wade gu. Etina se ni pabawu de awade gu. Okay. Se seven previous I be hwere akra de ye gu aware. Nti awade Nyankopon bo ye no egu. Nti ema ware ntu because seven previous awade no be man da obewu no be tu ware. Oba no Nyankopon ka so bi wu amane ware bi.
okay no bi kunu wa ma ne ware bio won kwa na titim no enti kwa wo kɔ no ense wa busua obi ware a be ma bi ware o se me de me yere de me mpese omo ye mema omo ye selfishness Emma oba emare bema obeka wa hye like say asa wo ye domaka wo hye dem ne ma anya adwuma obabu kwase a emma ma anya adwuma okay ya yawo ne ni brane otan ne ye muro ene hano okay da oba nso se bema wa wale na oba no se mu sika me kunu anya adwuma bia tena ha otu awka so ma anya adwuma se manti bia otu awka because otu we o ma me na hwe o itu be di German bi adi itu ko hwa ma me utimi misa ukunu se mam ska ko hwa ma me utima se enti awade na wo ho no eye ekon ye ko e bibia tumi si mi yasan okay enti en hwe wade a ekine bi besu me re tumi ha me me ti hai no utimi ans ha me okay me mo sa atwa so me ma kakaka na fe yanko yemi manam se be sa atwa so enti maame no all kasa no de yasemi yeah de na nka se na se awia ne bo da bi o kire m kwa ma yete ase ba maame no o fiti o se ni se na awia wo ba ase eno e strategic way o se sa me na me hiye me tan se maame na de no won kasa ne je se wonya no kwafo etu di maba ba si abu ye ni yak mani bete na ko mete obi nya ni bibi kwa yeah sha ba ya na no brofo wo ye raba na sa padiyo oba wo ye mechanic na wo aware enti wo pesi ja adwuma se de manje sika yi ni etu wo adom na kunu aka wa hye me ntimi ni wan ko ba bia ko ya man na dwa no kan me ni ya okay so wo kamando ma se actress be bra ko man solia komado nyina aka de wo so mo ni ye den ade a wo ni sa ware betumi aka wadwuma hye ko se wotumi gya ho na wale na ade ade me ba me mo atoa so na asem na de yanko eye ka hit patch wonu masu ye na ye ne wonu mu ntwetwe nkomo kakra simadu de ni me de ho na ye ko donc emo akwaba na pomo e adum na so adum kita e pa ene boy nkomo e de ne wo ho o de se ni ni no eti fo ni me chieti fo ni na dakwa 260 e ba mo chen ka hit patch okay na ye de aba because ka hit patch de painkiller na sa painkiller we di ye no de dem ka ye no ye fa ngu enum shungu so e plaster na plaster ye de oils, essential oils, and room. Okay. Until you carry the good area, you be 2 years precope. We repeat it 2 years precope. And then I say, we do all then I say, now was I use for a long time. So pay no air, walk a bubble, what should I say? Within 3 to 5 days, yeah, I said, okay. Wow. So, say, if you are going to do we are with the pain baby with the tire we do for this use yourself okay but chronic there and I said doctor no doctor Bema we are in the now we hit patch at the tire for a period of time but say yes sir na normal hit we are call jogging what sprint we are what should be o how no the tire so we are no about inflammation. Okay. It's a chrono a baby dysino. And the one thing about I'm going to say, when the career, it gives the blood vessels allow more flow of mojano. Okay. And more relief. Which I say, how blood flow no anyhow, restricted. Down to Yao. To the career, a baby vessels now I'm a blood flow I could be reduce inflammation. Okay. And it better cover the pain. Wow. Until you have sciatica, you have menstrual problems, pain, you have back pain, you have to do nante. You are first
omu super si ono na omu yusu wow and no omu yusu obi edam papa bi yusu na otu na nsela stiff na ne ya oyi su no no to tin ne nsem wow aha nti ni ya ono fio nti obebet mi atin nsem atin nem ayo bibia okay oye ba so ko fiche na wo problem a ntumi nwe bibia obi tawo ya se ni tawo na ko adwuma so okay you are covered for na ko adwuma ko obetumi ya tare o jare ko betumi jare okay aha enwa enye hwe na say bibia obi da tare na so pepa okay pepa na enye clean and dry when person say oil and now say say nku na say fifiri baby clean ho na fata ho mai and one wow and one okay bibi now say the tire any science ya why 12 hours 8 to 12 hours wow and so tire and past 6 ah obetia bedu fia ya obi bia you know why no bia we da ko jare and say bia say 12 hours obi be jare edu anu why no the fata wow aha obi wa but no baby you see only once can that need them see ah but you you am totally aha so bu ah that depend on the pain no and about how many times I'll do so aha okay you have some numbers and then to Ghana one what your radio into me fa na yentu ankomo no so with the friends and numbers no 0248 50 9003 repeat 0248 50 9003 and that's 053 664 53 34 this will be 053 664 53 34 it will be a problem there for the any time there so na in wakasa okay enti you really say now we can be fa ema omukwa fiche no ye de na yenye ne say okay but enti uyi efule no say na tie oni me brown e share white okay enti share white in baby kakra o mama kwan obetumi a white na fi ho na pacho enti no usha baby kakra with my white if you until white first white now the second white second white no brown no nie aha until no better brown chocolate color and no better baby ayo ya no abusia show na ruwa no ato why we na was a farm what that farm let's say nya adwuma baby adro no nie painkiller no enemy to the tire woja manata pepa ho na ho use bien fio na fata obeli ayo ya no mami the jam entire for 8 to 12 hours and I said you watch him so water resistant just what the barrier and white yes sense number no so ebiem but number 0248 50 9003 0248 50 9003 and that's 053 664 5334 053 664 5334 eya ahomka hit patch numbers no ene edi tudwan doc yen hwe ba bia wo fa wo benya bi ne types na ikwa e benya bi so wo anu anso obeko na o si me to hit patch attend bia ma no keke no ebiesi e wo kuma say ya I think in Prince okay ni pana call pharmacy shopper ya fa different we are man no and there is offer and a man san call and a project I'm going to patch a band 2 types you are nation 2 no nation 10 okay kumasi ha nation 10 and then those kumasi ha ka crave na what nation 2 no we na ye duma macro but 2 no one from a chain 10 okay kumasi ha Ozon's pharmacy benebi a Costa pharmacy benebi Fedmans Dan Farmer benebi okay oko Sap Health benebi oko Sac pharmacy Sax pharmacy benebi okay pharmacy wo kasi wo kumasa bia no benebi ho okay oko Central Region Cape Coast pharmacy self come Cape Coast no benebi Strovo or Strovo or Winneba or Cape Coast or Takrade or Western Region okay or Water Region ho aflaw bebi bia no pharmacy bia benebi ho okay oko BA
Moonlight Pharmacy, Mose Pharmacy, many be got Techiman, Diamond Pharmacy, many be okay. The pharmacy be so maybe a number that to Jano, Frey, you know, okay. I can't 1 minute. Now, yeah, what's the answer was so by me on say, Patrick, where original? They say, I'm pain relieving heat patch. Okay. But I do ahomka here. Okay. Eti wukwa na we ahomka no let us say enye bia. That why phone number need to for the last time. 0248 50 9003 0248 50 9003 053 664 53 34. Okay. It's a ahomka heat patch, a painkiller, nanso a plaster. Why? Fafam baby a yano 8 to 12 hours. A water resistant in Jubichim de Gary. Now they are doc, yet as a pass and obey. Do I home make a camera mini mashafono? Maybe for 1 minute some so. Sebema don't know where you are. Or support you. Okay, or blood your way, and said the way and a back. Okay, I'm imagining yet. Some or bounds who can be one. Who support you? Okay. Some me say, and you might mean. And I know one of me present this command. If I'm a bassy. Wow. Mammy companion. Wow. I'm not less than the new. Wow. What is it? I watch it. Let me come and it is opportunity. Sir. Because when she were me, no way, yes, so no one yet. Who person will come to present so now she people now call watch a mail horn and we was a quite sa shed them and call there. I know some many argument. I was well probably Nhyira tenant store honey and now yo. I was just no me inside a bo. Now when you are doom TV, Edgewater and 1st December. And a Monday's edition, and I dear bro, yet damn was say, some majibre no mashoye. Now, so said you may canon. So we be a sampa with you, Bebenyam. Or Bama be a one shabam when in now, baby, I want to pass over Bemaquasia, Maweni now, baby, I hear Rano, Yabu Raubia, Ebiana Cobwao, 8 years. Yen san and watchina. Simon Papa don't go why Ebesa Asia, Ewo Hanum say it. Mama, a year Margaret or Sakuto, with a pass and a water now so near at Sena. Maybe at the Ohemaa Benewaa, or Femi Ohemaa B, Bakupa, Majoso. And I must say, Chanso, Yabesa and Moshia, Ebeto Kaka, Ewoha and Sana, Yasoso. And so Yakram, Jumedi Divono, was so. Manin ko ahumana so. Na menye chance kakra bomba ba you menye wonso wadwentre e won koma hodo aye die mesra wo frɛ na radio no benwa aye adwom no e ma me aye 03220 835 81823 03220 835 818283 wadun kire won koma wodo aye die mu eye die wo he mehwe se benya me first caller na mene no atwetwe nkomo. Hello Ohemaa Benewaa para ba kwa kan original Nigeria ba ko fe Mama big ni mama go to say the bram enka super mo masumu kuti mo sayire bi won kono yi na e be fi wate me bani to e champion bro fi no fa kwata gege mi ntia mi boss party round te e wo chem odi atu ho a sam tu ga no na wo twi me be fi oh me he ke be so bibi am ta ka mi bi se our agent to ko se dia ko fa na ana dia ha mi Nigeria mi am ka sei ye ni badada wo mu mi ni abe ma mu fu ani sabi ka uche nsem so asem o de dia sabi nka mu sum no ma me so be ma gya so te zed la obetimi aware nai oba so no ko so na mom you be say that me sika ma me because and be ma ne ho ba ye for so a o ka tika for tell say be tell ya sa bibi o ne mo ya ka to be ma say and na unu mu fo fi o dia oba ayo kokoko oba he ni bana ma Abigail say me na sire se be ma no nti no ma sia
Ome DV literature, what is Nigeria Macron? Yes, so you da say hello. Nhyira FM. Hello. Me no for much of the baby afraid. In fact, all your son on the man can make a test and test that. Yo, Mama Sawada, ma, yet you. Yo, Mama B, your name self. Men. A soulful. And me, Mama, gold. And me, a bushman, Kaya, only one will keep us in. Mama, dear, let's start and I would tell you, young couple, at the Amman only was my poor, some more saying, I didn't know football for sure and so good. Up at you more for much. I send the other baby, if you did not make there would be no prayer and Kaway that well, you know, friends should be and you get me. I'll send a decan. Mamma in the band. It's them, I would tell one young. Nhyira FM. Okay, yes, so yeah, that's it, Mama. Young question, Jan, I'm in Fabio. Hello? Hello? Boy, Madam, monkey can show Mammy. Hello? I can take him home. Oh, Kafra. Young Fabio, na a 2 man, hello? Now, why not afraid they are too old? Hey, time question, Jamame, will be about uncle. Hello? Hello? Oh, now they didn't see. I didn't echo Yamraha. Hello? Hello? Nothing, baby, afraid. Black Penny, Taffoni, Black, Junction, and I'm a dual Bruno. Yeah. Now, I don't see my friend here. Whatever, my friend online. Miss Low, online, meaning, I wanna, who say, Moko can't say, now, answer the internet, thinking out of online home, or no Cassan. Anytime in the hole. Anytime in the hole. Me da make us say, Ghana for me, man, don't know a concert in a don't know a and so I'm funny, a juju, nipa pity, nipa blabbo, or blabbo. Can you have a year or so mechanic you said, yeah, well, yeah, a benson way. Now, wallet, say, me, Juma, because of the ancestral fathers. Nipa me any now, you know, I'm moving to the pana, and let me man on my banner. I will tell you from Ukuta, dear, and I dear. Now, who is Ramo, Medaputi. Okay, Meso Medawa say hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Hello. Hello, Papa. Would you be afraid? Ohemaa B, Papa B. Papa B. Papa Yangwa. What is Joel? I have not a man and go do. Okay. Mama, Amos, Baby, I'm in some fat. So, anything I see everything. Now, Trail, Casa, natural wagon, also, what the attempted that can also then I walk out with the baby. Casa, never from my man, taking everything. So that you have that the enemy can't the end the car as you. So, do we have that as you are? The auto giant to me, a dear king, we need to share, and I told the old year to share to me to the coin. So that is. This press, but that was a time, oh, they are cool woman. So that is. Now, second case, so I be home. I sometimes I'm in 2 men before. Maybe I want to use it and I don't know about it. And yet, I mean to shoot a banner and a fuck baby. Oh, only what just say the Monpan channel, only what be. So, why didn't I need about now? She can also open our young body and DNA. Okay. Yeah, that's it. Anyone drink your question? Hello? Hello. Me no from Bacho Odi, baby, afraid. Bacho, a friend bite or him a big now. Bacho, what is right? No, and so what match you? Now, you got rounds of your voice across the sun. Afra.
Mechia Ayala mo sports team no boys in Minane, Big Mama ne Sofo, and I Lady Gold White. For him, I am per se I will there. Ubusana Semba Kuman say. Or Mammy no Papa, so it must be a Scasena or the Comau. For him, a Nipan Treviasi, I'm sorry to say, Jimmy Sevens. So, what over Bema? Must be a no common mammy 300 or Papa 400. It's Bema no Agumase. That was in me that may make a crack a crab. Musumi biano na me ma send for and akoma papa na send at the trend and so akoma ma me na me mari o mu so huru se me na me send this can be no mu no o mu se be ma na yes sa gibi se bu abo ba na ye tu no nyu obi ma ni turu o hima o ba de o ne be ma tia se be ma no aho kire ba e wo so o support be ma na ba nya na akɔhwɛ be ma na busi fo ade ano ye nyansa be ne o tu oba na kasa mu kasa nkire ni ye na me o hima duru me bi a o ma ya na mo furu mu se mu to me say sanse muru no mu die no mu wa to me wa bam say mu betumi ama abra kwaso betumi di pa na fam na kwa ya mu nyanse mu no bi say ye nkasa na de say me wo ni mu wo han no u di asempa nka obi di o ba ohima anti bi de ge no de mu nkasa nkire no pa na mu turufo na mu wa no ba de o ye na ejimi sem first ka man mu say ejimi sem no ye ye no wo o man ti pese ya obi sa no say busumi bi aro ko mu say kana no di sanse mu yɛda se tumi deɛ yɛwɔ ma ne bro so koraa fi sɛ yɛka abi ama neawo ne bie nanso abotrɛ ɛne yɛde ka nsɛm no nti no wobɛyɛ ndɛn ma memmra ha hello boy si hello oh me ma yeah je wo bakwata. Oh man, I saw more coffee. I say no taco. Oh man, yeah, never know Sana. Tell me now the change. Oh man, my man was big up for you now. Money Juma, and they do media with your fan. I mean, share your phone at your phone now. Oh man, they did that. I mean, say, Sabi, so be the one sem about radio swap. And you be a young what you nipper what a pimp. Oh man, come with you, media anywhere. Sabi, can you form a shoe among Cono and Yassam Kitwa? It is will be the one symbol radio so nothing you fortune for me a fair wa. You wouldn't know to work. Yes, saying you are no one to a said woman Yankola. And now will be not some number two anymore. Over which I send a collab never come at them. Yes, Ramo, so be the one symbol because if you didn't hear from one. When you have a check, I can move any dear and my dear need dear channel. May that's all me. Okay, Mr. Benda, see your question. Hello? Hello, NBY. Papa. What you say? Boko, me do from Pacho D, baby, I can say free. But your friend Oliver, you can say free. Oh, bro, Oliver, young qua. Mamma, so now me chow no a big wager. Now, big mama, nay, so for ni lady, me chow be neither my booby, didn't my phobia, now Miss Rona girl. First one, the horse in Nana may better make. Say now, Mukai say, Brava could be say, oh, my many or papa, so say, yeah, what the more move soon. Nhyira be Sanaman. And again, so no, your friend say what the name of the Diago, because Oba Neganas Okute Juma home. And the Bema respect to Jumani through some we are, you be our Bema name of you. Okay. Yeah, that's the plan. No, I drink James and a home on at here to me for my last caller. Hello. Hello, me not afraid. But you di baby afraid you. Wake us up at dance. Okay, yeah, child dance for you now. Yeah, who you pa? You be nyamia. Hey, nyanu de ataka. Oba de do be go wa. Oye bibia. No dem. Why you go to school at Ruby? And for open, and yet dance over the open, you do baby. I know that you go. Oh, so what's the opening? And for open, and baby. And I'm a sleeping at the man. Okay? The own pet was in the yes, and pass. How you be here? What the most that you we? My way, James so patient, and not to be bizarre. No near friend. You know what way I don't know. I don't know.
and I see from my head. And you may say, move from your member. Well, you know, you have them are broken in any way you own. Don't person will give about any cat. I want you to be a watch, you know, I'm going to be a bye. So made that semi family last caller. Was you hello? It is here. Obi. Oh. Yes, bravo, Jesus, no more every year near some no. Every year near some no. Nipa, where are you? You're the boy I'm in Mammy, I see the Ujin Nevu. Obama, how are you? It is a Fussy Nhyira FM. Mamma, opinion can be kept on. It was Emmy, yeah. So about a mechanic. What to die? What you do? What to die? Oh, get an Manic. What's your answer? Say, the money be a timid. Huh? What about? What about your ass? Because we are watching the video. Wouldn't be both on was or your mammy. Woman, and your way. A fiasco, one man would come was and your way. We see a 7 million put us in this film was at the mouth. And how and can say, but for more, you know, it will be the officer, you know. Oh, it's your string answer. What is it? What's your mammy getting strong? We can about my 2 hours made it yamming. Now, mammy didn't mean I would come was. Good answer. Yeah, that's a pa any wadwintre. More comments are the buy no. Kafra. Making kind kakra evangelist. Now oh my apo binti. My na yanko. Okay. Nipa bebre yam from so aware na ye ware ne that day na ye ware akono na hema. Emu nsam no toso. Enti sabe ana na menia bi ye kan. Ben panifo ne ntufo. Ni nkyerɛ kyerɛ mu. Na hema. Okwa ware no nkyerɛ se sabe mpraduasa wagimi o. Edo no kura ne se. Edo nye se me no beda me no be sole ana wo ye me yere wo ye me kunu ye do ye ho ana dabi wan fa nyansan kwa wade awusu. Okay. Hwa afanu na te wo no obi ada sori o eso obi ane na adwene oba hu adwuma wo yansan na kwa wade oba wo nya adwuma me nkwa wade. Okay. Oba wo nya adwuma me nwale unye ni je wa wade mu da. Sa wo fenti na be ma ne de wale wa obekwa koshia de chen. Okay. Afo ba be useless. Oh na so. Oba wo ya djuma be ma se. Minimum se me kasa with experience. Minimum oba dia wa wie school wa le gwan ya bibia be ma bia wale wo se dem sesi am no kasa. So afidu ana be ma no ma oba no ma me frɛ no se asuma si ni hia se ya Jesus ko panic no chew. No wa jimbe. Education na wo school na ko no fa so be na wo so. Wa ma ware akani nyina ya dai. Ahye. Se no na eku yen yo. Bi dai. Ejo dia pictures there. Eye lack of marriage. I know. School fees. O papa school fees. Ko school ba bro busia ware aka school na hye. Enkyere nyansa. Okay. Na be ma bi oyo osa bia no. O wo ya wo ba ho. E mema be bi anim se o ba nya sika. Onu ade. Ana mema ni yiri nya sika nkyere. That is the motive behind. Okay. What am I say? Ana oba no account share. Debi obeka wa share. Okay. Enti so oba nkwa wade na be ma bi te saa. Enware no, awade ye nya ni nyawo. Jo. Mama nka se mi sinkyerɛw. Awade be ku njai. Okay. Awade be tena wa mitie so mo wa badada. Enti na Bible say awade de nipa bebre be ko heaven. Bonsam je. E topic ni definition ti ni am kyerɛw. Awade enti obi afi esom papam akɔsɛ som ani afram. Okay. Awade enti obi agya asɔre papa etifie onkɔ asɔre bi. Koni kuna ni ho. Aware enti Kristo ni ba ko ware konfo. Aware no. Aware enti kremoni ba bi so agya ba Kristo ni. Me say aware ni say dey si higher no. Okay. The sense in free way. Bi na man nate aware de. Genesis 1:31 Yakobon said o ye nyina hwe efe. Aware de manipa nya nije nipa nyini che na ye ni ware. Yeah, the enemy a come up, many better, will tell you by your day, Emma, and Obako 4, Obako 3, and on a French city, Darren, D. Babe, D, what do you do? Babe, or baby, why? Oh, him. Finance,
wo se ba ma na me ne ko ware na ma sa ba ma we se produce se na me da ho a wonwane nyame ana e de ne ba ma ba ma na do me maduma ade ne ba ma ba ma we ade ba ne da ntimtim ne nante a sebe produce be hunu nyansa me ma obetumi apot all these things was so useful ba ma ni oba na me ne be ware no oye efieti nti aba we be hunu nyansa me ma amadachi me ma be hunu nyansafo sempo se me yare ana se asem to me ana me constitution mu e critical nti oba we betuna ta machi okay asa odwene no no enya te se me ne wo fe ana me se me so ko wari o ni wa chi yase a no ni pa be ma wari asa be mpa bi asa o mutu bansam gem awari ne nya papa enya wari a e di ne be kwa wi pa if 5 things am catch me say owuo ewuo ayi aka ne say awari nti mehu okay yami betua woka sabi awari nti ni na wo senya aka okay God will punish you about that okay awari nti uni anom eno mo nyaka okay because uko na nye ya oba omuda so ho awari nti wotuma enye wotuma nto won kwa wade uni nyansa obesu ebedu babina uni se ma bebre ja aduma akwawale sese be ma na fi wo mo otwempena be ma na chi woni ho chire no yeah nti awade na da ho no e man kwantwenti na to wo huru ware a enu ti ne yete ma school na ye de wo be ye headmaster sure ba you know about you say na me pese on gam am catch you say pese me see from me yes na me pega me mu a because sabe de oba we ye nyina no me aba no me nkasa no hu bi mpote mbe okay aware no koye no odigimi na koye abutre odo be mama ne bro so sa ye de abutre wonu kunite na ima ma ntufo wonu kunite 24 dama na juma sai de woni bia no akomma na wo ba fatu paper so enko court nkwaje enko so affidavit meto so me say dabi efie fatu paper so ma me sign okay oh na so what sign ko betin deny oh na ima me say oba wo ye bibia ma be ma pens and dance die dama de ya said yes ye nti sika no de ma so no afra so say aso kunu ni bi o nti de mbe o ya me de no aso me you say aso yo ama kunu ka won se wo bibi ho say ya wo na wo ya asase no wo na wo ka ni kunu na eto ye mi ye di na wo so e ma da man ko fa ni di ntu asase so e ma ba nko fa ni di ntu asase so na ba gwa maka se ni mani je ho pa he obi ho a o singer obi a actress obi a say okwa ware na ba ma na kana se na no say se je mi kunu se na nye ho bra sister am no be pu kwase a woni wo duma nfa na oba wale ho anu mu no de hu wo no that's all and for we duma to won kwa ware ye beto aso kan bebre 1 minute na ye ko esema ye ka nyina ye bodi ya ye ni papa no na kame kunu no wo ho akire maboa wo ade nta wo ye boni aye because na wo tim da so be o ma ntimi da tira me pay adwuma no wan kokoro me kokoro me ho ai me ane aminya ma to ba ku binya balanda subiti na me kokoro me ho amia ma what you say na ha oh man what you for beach wako tu na wako me nchen se me kuma misika se me call da akokọ nkwan o ma misika nkota akokọ because me di madwuma ye enti emma you when free be ma so o ma obi a praise the lord wa ma obi a wo wa bra bobo dada okay enti no so wo ne emma be ma just dey ase me mo de me nkasa wa jini me nkane saa if you say a cafe no yeah be man so promises say Allah sa na wo traga said there wo say ye bone na wo bi nkwase na akofo ba abeka no na wo say no ye nka no online onka no online o abusiafo ho na me ye program sa 1 minute na me time aso na Monday okay 1st December okay up to a 5th oh okay a revival okay enti me chance ye ne eni me sister ti chance ye okay a team head that's no and say a number can have you need to ga na what to boase aye anomani fee okay mpatase obi so post office anu afaka all right drive to school na work an na chiwo pe na so dan it's True Hope International Church okay with evangelist my to dig after there okay anyumre ya anyina na eba ya chema mamansa
Mama Mansa Kennedy. Okay. You know it's me mum. And yes, Mama. Okay. Yo, and I would do our dame we show happy birthday. Now so birthday we a birthday changing just say yadi nyina Mrs. Joyce Buafo who Worcester ewo USA. Me bacho eni different fantasy and wawoda. I mean we show happy birthday. Sister D and a big mama when say yemfasa and crowd we say Emma. Samson and Lady Pastor Gloria Sewa Thompson and wawoda oh Mountain of Dominion Assemblies of God. Atremate Chiman. Ya we show happy birthday. Nyankopon shira ye nyina wonye kese. Me say agenda ayede kone say dan wo te sa hwehwe ye wo say glass obi obefa wo a wankita wo yi odo be hwe wo amu apai no bo modia say odi na si matwa no simple people be won one wa bra bon kwaso die. Don't kill yourself and suffer for someone on to me wa ma wonko wani ebi ni awade asema yeke ebi wa adwumam wo ba dia eti yeke obi so agimi ama na adwuma wura ama wa ya akwa afie bebreni wonya adwuma no so fa so hwem abotre na ye abotre nkunudie so to mere bia you must act what must say eti mi sira wada hune wo ye na wade enyane nko ba bia mema papa no fe ni ewo mu young boys na omo ba no nkoda no omo titi wheelchair mu mi si wheelchair baby sitter omo te waka mu no wo mu benyini enche bia ombenyini na ida ye koye nim eti how pi dia mo no tetena na pe adwuma bi fa wonsa ye sababu wa nsu akitamu yie ewi ase obi ni mi obebu obi daachi obi ni mi obe no obi nsu afiri wiase kakra ye di eja wo eno ene mo mfa enche ye sa homa no ntimi ani amoa ye bidi e de Ohemaa Benewaa edwato de no kakakra enu nti ye nton firi ho na afi ye nsori so kra yo ebeda wase se enes waboa ama efie bi muja edumo ebusu asambre de edwatonde no de aka ena mete ede afiri mu tententem ede ama ye nyina ye ho wadaroma kosoa na fa waso no a efem me na wote wode na kire se de mede kan ye no watu sika na mrika pa wode akoto ede ama ho na aboa wo aposin papa ya ebeboa ama wose ayefe ama ahoden aba sinim o se obi wonu ma wo twire ne sia na eso ebubu udodo mu tokotoko nyina ebetuatua emwa wa ensem fata germs ne bacteria se betena wo simu enka bia ewo wonu mu ketrema so de entimi ma woni dinti de no nyina da wada ma unya Kale charcoal toothpaste apose papa ibia eboa etu nyina se edifiri wo mu edifiri wo de ma Kale charcoal toothpaste eya apose bia we no eye body tray eni bidie ya enkante no na ye nananom ye nyina ye nom ye si na de bidie na kan wo aboso na de atwiri wo sin woduma mo onum ate no ene na enei Samara Company Limited won say sankofa ye nchirintini ya sanso ede ababiem na sabre no ye na digital way esanse we no body training bidie no eni atwetwemu no ni mu so no de egu ade mu ye ne miate ene wane se wafa abrashi wa miato so ene na twerede na wo de twiri wo sin so ankasa wo ketre masoso wo de twiri so eboa pa monum no eti eye sham eye kama wo sene so epa ye fita kama na eye den ankasa wada wo makel de eye abusuanche fa wo sake bia na pa na enumere nyina ye mfentu ye sebronya na ebe asumsem be koso ninyi nipa dodo mu komodie ebe koso ankasa de ya ne se ye kana wo ntimi nke bia na wo hunu se fort ewo wonum hono manya bia nipa na wo mpani esara de akatakata so asumese de wo nipa suna na num na fort wo nyina beto ayire firi ho eye Kale charcoal toothpaste ne sa ninti udo ni trim e supermarket shops bi e benwa ubenya bia to hye nso se abofa woni mfiensia wontimi emfa Kale charcoal toothpaste bi entri ne se na ya kane de ye nyina ye de ye munde moy ye mommom nkoto bi infantry ye se Samara Company Limited one number enam de to just open do so po egu afie mu so to mu de bia ma oba no akosuku no
0246864798 and I say 0501454462 sedia de wosian wasre ewani giamu eni ahotoso mu enunti apose no eno ane kel chako toothpaste edo ye nyina ya fa yani entremu ewo ABA Herbal Center asue ye na yankwohwe entu ye de no a ewo ye ni so enyina emfio eni ni waka ya de abawani so ekura abawani so wani ni episo wuniema bisi wuniema tum akenkan ye woden kyerese wuniema de ne ben enso wuna chiri wadaroma glaucoma ena etete wana cataract eno ye tenti anate ete nyina da no wani betwem ewo ABA Herbal Center so ye enya no kwa ya de be ma wutimi mu adwuma ye won pam sisi ni mu ayemre wo be ma no fo wa na efo memene ko wa ya se wadaroma gina pitin se be ma na ni nyina be ye de agese wo wani atwem ewo ABA Herbal Center so ye menstrual disorder wo ba won se bomu sisi no so hypertension, stroke, prostate, will liver new kidney ya dia na ba ho wadaroma medofo ya dia ya enu ti sabre kuma se kwada so dwunas na wo wani be kyerem wo ho dwakese na kyiri pe eho ena yebutu a ye di dwuma sa so na doma hinkro ye ben Ebenezer Preparatory School ya eno so ben apia kubi co store no no ahye no so de ama me doctor number me de to dwasa se kwa na frɛ no ansa no wadru ho esanse wo frɛ no ton ya de na ubenya no wadru ntam kura ansa na waba number no 0541565199 and I say 0502812161 ABA Herbal Center de nyamensa ewom ebanesa yade bia ase tuntem edema Alaska Star Enterprises se brey ade na wo pede asiesie wo demo eniema bia se niema demo akade ya yede siesie demo demo asiesie pisita demo ye fede wo wani tremu Alaska Star Enterprise ade ye papa na ne border from no eho na wo benya bie sabe wo ba ye bema marble sheet ye bema blind curtains na material curtains die fe emu odu na ye papa ye bema aroma diffuser wo de si wo dem offices a ema ho no nyina ye hwam best spread emu designs any sizes a open nyina obenya bi wo ho ye ma ring light a wo de bedi wudwuma so ye makeup artist so ye de wo ye content creator wo per ring light papa de wo so a esra yankasa de enwuda obenya e Alaska Star Enterprise aso ye sofa covers nyina da obenya bi e wo PE foam obenya bi wo PVC floor tiles nyina da carpet papa ya ne border from na efe no wo wani trem e Alaska Star Enterprise wadaroma ubenya bi e wo no mu ato ade na wo pede asiesie wo dem anase wo office baby ya wo wani trem e wo kumase a wani trem e wadum Prudential Plaza first floor Mrs. Noche Plaza en hwe ni mu panie wo no wadaroma hwe ne so se wonya duru ho pe ye ni asie ye wo soro enu nti kakra tunai ba ku mienu miensa na se wo fro soro ho e de amame across na wa tudu yani MTTD office no na Eco Bank. The framing master Amwa, Naso Amwa. The Frahanamo Amwa with mobile service enterprise. I do my yen Hana is breaker, everybody wears is breaker. Inside learning, kama. Okabi Ruhani is breaker. Kama pa, Yajuma Basa. Yajuma, Senior Juma Master Honomo. 7 years. We are me form hono. We adwuma no large salary ho as market. Ona na me adwuma no. Nyame adwuma ho de na ye bo won taabo na na ye de adwuma no. Ya nyame adwuma we are seeing nyame sesa no. That one ebe we are seeing na no. Na o ti nya machine be friend woven. Ye di bi so ba hanti. Nyame adwuma treshim e wapem so ya. Ye adwuma no ha o de cars mako 100 graba. When your baby this, you get kama pa. Me we school no. Na me nya school anka meko. But that am na fie e mo odin. Ti nya me na madom so ma me ofa kopi amona no. Ana o me dem beto adwuma mu, am bi sua adwuma no. Me sua adwuma no so wie no. Wa nya maburo. O beto afidie ma bi di shop no yede e de ma me. Ti adwuma na me kura mu a wasaf market. Ne nya me adwuma, e ti ma ba be adwuma ne kakakasi. Me started adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom bisme nya ba bia ko bom pa ye ma me started adwuma no me started adwuma me ankasa no me ye adwuma no
24 years ni asa nyame adoma timi sabe bie company we kesese dinye se ahase no ana itimi ko yesi yo machine a edi twafela ti adwuma ne ba ho se fe pa ne de yensan ko ana ne twafela no ba na de nyame adom yo machine edi twafela yo machine edi bulu ayi no nti sisi a no gu 4+1 no na se what ma sound de car nti bibia dry not ma aja ko she wo vini mo aye challenges you women say on say adie bia obe ha se bia no fa nizi the premier na KTI nko ana na oven asa 1999 seconds SUVB bi wadum asa na nipa mako bi si bi enti na emani die kese se be se mpa bru chire kwa kokotena okoye adwuma no na committee me beto machine bi but me try be se 5 times me nya bisa na ewurade adom paibwa na ewurade nyansem no nimdie no obi e kwa maame a ene metima nya machine a ne akasa me hu se metimi di ye adwuma ma adwuma ne ye se ne na me pe na akasa no ye machine se use no kwamia no the whole machine bi e no eto ye machine we e quality machine a je se wo de ka wuam na wusua bia ye kama be yo ka be pie no be ka si e di flabo che na ye I want say adwuma bia won ne nso customers ni do oba o se me de mi penisi a chire ni mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no pinti papa ho e first class and e second class into which chire ni mu other ones na aka na de meka to se ne de minti menye enti me chire ma hu se car we pinti se ni bit my de aye enti me work machine no kra na me fi se be hard na mete so aye de am se be adwuma quality na kwa eti ma ba because your car sin bo a wo pinti a can entman che won sem kra na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but wo open tika 1 year pepepe na ka na yebasa e fra be boy na ka ibla for no so na masa ni ma won na yede etimi ba but dem ka she nyame en mi na so yadwuma ye na ha no yadwuma wona de ka no kwa ye bitima guarantee ama actually ta to so se adwuma ya ma no woni bi ansi oba time se ka no e 2 weeks ya 2 weeks no wo be ba na are you ready e 1 month 1 month no ba na aka na obu akwa mtimi ne kan se o ka na 2 weeks e bi kura na bi ya 1 week na na ye bi na ma so se ba be fa o ka e di no kure e wo adwuma na ye de ye ho nti e ma wo bi ama na ye nye program ye de e wa ye ha adwuma ne de ye nye adwuma fete bia ye adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo fa ye de e bre enye spray ye o ka ebu a ka ebu abeba na o so bi abeje 100 cedis obi so obeje 5 cities na say 2 cities ya de aye paint no kwa koto de ababe adwuma ma no emwa o acha 6 months 1 year na ye basa ya han ye adwuma ni bia ya sa polish car no bruni kan bi say was wo was car no maka no ye de ye kama na so do kan be ko no na say edin kudi bia ye de aba obi na ye de car no so ko shim no obi be na de car no ko shim ye friend spring boot be na de car no ko shim obu ayen se san stro freta yen san form freta yen san chemu freta ya ha no every 2 weeks bia ya san fretas na wo machines no se fin bia meto car no so enti wo be yi car no be pie no na car na ye kama enti nda ma ye adwuma no ye sonko wa ha no enti ma nipa no bebe de adwuma free brono so ne mantemo ne tachiman enkran obi timi frem se me fa ne car won kan eno akwa na ma mo so mo ha no mo hu ya wo ye adwuma no etimi ye de e boy ye kura na ye sprayer no opani se wo ye ka wie na se wo hu fort go ho woni ni opon se maji wo adwuma e bia meje wo se 10,000 na mi spray ka ni wie na mi yi ka ni pie na mi hu fort wo ho me sa sande ka na ye foforo asa mama ka wi de aba because ase obi a wo ye no kwafo na ase woni mo adwuma na ni su bia na se wo ye professor bia no a wo se adwuma na wo ye no emu obi make sure say aha anyi na say ha yisi wo say wo quality on na nipa ne be fa ka na nipa ne ba no na ni jika no ma me so makoma eto me yem me so me ni jipa mo say adwuma na ye no etima
kakra mede tu ye mano ene mofra o mabesu adwuma wo bi no a ekone se omuni abotre no twen a de de adwuma so o de gan hye ne se no hu paint ne ba ko mienu gu a ofiri se wo hu adwuma enti ene ye mekwakotra wo bi mu no me prepare makwakotra wo bi mu no ato paint bia no de adwuma enti e mo ama nipa bi we hye o ka no bo se ka na pempem na hye na tantan eso no kalanko ene nche mu kalanko enye bibia o sikani ble and this animal in Nhyira. Yeah, because me started adwuma we almost 26 years in Nyame am met me be adwuma we. And I say enough for. Tell me this sikani ble chia. Come to me be adwuma. Ti me tun kola ni na afo say, wo su adwuma to wo asu adwuma ni ye. Su adwuma ni hu. Na pon ho ma master. Na nhyira bi e free master ne num ba obi an wo nhyira wo. Na ma ne kum dia. Me master nhyira me. Me pon me ho no. Me som no. Na ma ne nhyira me. And I'm started my name. I made my bedroom pencil. Many who are doing pa me person me when say the next year to next 5 years going there. And you from conform me baby what you here. A man for training school na ba. I'm a man for have be senior and sanujuma. Because you're the stretching, you're the air conditioning, you're the fitting shop, you're the sunny many na bebem. I'm will be at my age man. I'm a PMC ISO. I'm more with mobile service enterprise to me can afford my blah, not what my baha when you are set. And you say being could be I'm a Bruciano, Yadumano, and polite no yet more hanging. I'm more with mobile ISA. Occasionally a PMC fair junction, and Manan Eba would do filling station one for if you do Yakoquano. We drew on fair junction one, if you do Yakoso bar. Would try in some bunsu ha, we do another somebody to see one. And I will take a sooner bar. Over a PS now, I'm more to mobile, a baby company in Dino. Baby, I was at Obebia, direction is over. Number near 0244 465764 0269 428204. Medi di prosper. Me my papa na medi ayedin. Inti misle Ghana fo nyina. Mo fa Nhyira so na mo mboae na me mbenyi nya panyimpa. Na Nyame be hyiam. Bronya sadru biemu. Ye mofrei ye wo no moden. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra o sadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikade a. Me fa namba yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Nyame asem ye ti asese nia wo de fam no. O de fam awurade. Na nia wo de ma no wo hye na na mu nti. Ye kura wo bi aketewa bi ensua. Namba wo beti media fa so ne 0550 068822 0550 068822. Edi ebeba no eye insure donations. Obeti me so de odi enwa fa Western Union announce se MoneyGram e was 0552827834 0552827834. Yesre wo ye mofrei wonum dan me ne umienu sa feyin so wo niema se doso se ye ketua bi na obese mi ankasa me ba be fa number we so na obefre yesi 032208357 wo frey ne a baby awo bia ye beba be fa de ekuta wo brenyen kame ho na ye nhye mofrei afunumo. And I say, we are fantastic. Say, dear, we in charge when you feel one casansa. Losing the layman capsules. A mouse is in Koto Juma yet ding. No bread you must saw with Shankasanka. Nana, no, near. So, losing Locke, Mr. And let's see you. I'm always what if you want to you're free to come to I say for. Semi boom rahonam simi dia semwa mi mwatenjia losing Locke Mr. Losing the layman capsule. Mo yo bem mo ya na la. Losing Locke Mr. Losing the layman capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules and men fie do watch de kronkwan eno and a law care mixture so apemfo e ma woman nufo anyone na woni fie do watch so nka ho FDA ahwehwe saa ejede nkrato yi mu agye atomu se eye. Pepsodent is aware that globally
1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Medi di prosper. Me my papa na medi ayedin. Inti mesle Ghana nyina. Mo fa Nhyira so na mo mboae na me mbenyin nyapanyin pa. Na nyame behyiam. Brunya said rubiemo. Ye mofrey. Ye wo no moden. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra o sadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikadea. Me fa namba yi mawo. Na kakra bi kura wo fi se. Nyame asem me yeti asese nia wo de fam no. O de fam awurade. Na nia wo de ma no wo hye na nemu nti. Ye kura wo bi aketo bi ensua. Namba wo beti media fa so ne 0550 068822 0550 068822. Edi ebeba no eye insure donations. Obeti me so de odi eno afa Western Union ananso se MoneyGram e was 0552827834 0552827834. Yes wo ye mofrey wonum dan me ne umienu sa feyin so wo niema se doso se ye ketua bi na opese mi ankasa me ba be fa number we so na obefrey yesi 032208357 wo frey ne a baby awo bia ye be ba be fa de ekuta wo brenyen kame ho na ye nhye mofrey afunumu. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. So physical money and put me do rap to say. From me send jam in a minute in Sabacandia and then one half send. Yeah, Ebushanfo, we didn't an akuma patchlewa 1. They recommended tap send that mama. And that's our for also for baby. Yabasa, our rating so yeah. Our A1 into pian road do tap send. That all says it can for tap. Yɛkɔhu de wɔkyerɛ amansan yɛkɔhu de wɔkyerɛ Ghana for say yɛwɔ akwantu ne yɛde sika kɔfie nie meyɛ mfɛmfa baabi a yɛbɛnu yɛn ho tap ɛdɛmu fua tap send in this street na tap de no ana ɛkɔ tap de ɛno ana yɛ nyinaa ɛyi piao Semitsimani shamofrey abusia fo mu aba mo agye nyina PCS nie eye nhyira abodo abusia Bible say de ohumoboni mobo no ode fam awurade yibima fabra ne beboa na onko ne saa kwa de obeyidi bema no awurade betre wahyem bema wo de ekyen saa ye kwaso ane yada wona nyame na won so ayi bia ba no so ye da mo ase won fa bi maaya peace ye goto sero se fa de bra na awurade ma won nhyira no aye bebi obi down enti bra ne fa sede e show mafunu ma bigidi se obeye nyame nhyira wo brenyen kame ho na ye nhye mofrey afunumu. The frame master amwa na so amwa. Ye fra hanu mo
amwa automobile service enterprise adwuma yɛ na hano spray car body waste spray car inside landing kama o car bi wura ha ni spray car kama pa yɛ adwuma basa yɛ adwuma sin adwuma o me master hɔ no mo 7 years we are me pon me hono yɛ adwuma no wala gisale hɔ asaf market ona na me yɛ adwuma no nyame adwuma hɔ de na yɛ bo ntaabo na yɛ de adwuma no yɛ nyame adwuma we are seeing near messesa no that one ebe we are seeing na no na wɔte nya machine bi efɛ no oven yɛ de bi so ba hanti nyame adwuma ya treshim e wa pem to ya yɛ adwuma no ha o de cars mako 100 kra ba wonya ba bi desi yɛ adwuma kama pa wa me wie school no na me nya school anka mekɔ pasata na efie emu odin ti nyame na madom so ma me wo fa kopi amona no ana o me de beto adwuma mu ambisu adwuma no esu adwuma no so wie no wanye maburo o beto afidie ma mbi shop no yɛ de ma ne ti adwuma na me kura mu a wasaf market ne nyame adoma eti ma ba be adwuma ne kakakase me start adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom bisme nya ba bia ko bom pa ye ma me start adwuma no me start adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adoma me sabe bie company we kesese dinye se ahase na na iti me koyisi machine a edi twafela ti adwuma ne ba ho se fe pa ne de yensan ko an ne twafela no ba na de nyame adom ye o machine edi twafela ye o machine edi bulu ayi no nti